Center in Sabre, Adisha walk more boduma say, Muninata Mutie, Ewana Bebre Information Center, Akoma Sam Fan Club for and Chasron Com, and I de Emma Mo Atonsu Jumpa, phone Yinada, and Chia and I de Emma Mo Fay. Taxi drivers, truck drivers, a drum baby biada, Wootia Jumediano and Chia, and Yade Emma were Vim and Vigom. Now, Channel Trade and Poya dear, Yadia Goo, and Yasamesha, and Uti, Edinio. Aha, and Tiana Yashasia, Mammy Aquaba. Oh, Casacasi. Yeah, no, Akoma Enya Casa Bobbin Common, Sabi Biabo Cordium. Who did the same? If I make cha, A child for him by. and you know so. A child, DNA, I do a child, Nasabenecha, I do a child. What's for him by? And I'm so. Okay, I didn't know. Pacho, many me couldn't na many na Japadi. A Japan chin or coffee or bar, who fra coming home. Cause I won't go on no booming. Many castle was say were jammy, when I'm about was were jamming, and I'm in a quammy brunia. And I'm say I was a boontin and me brunia, I mean what's a crummy mood yada. Now I go for a bar. Oh, mammy, Samma, oh, mammy, just a minute. They never told you any credit. And come on, you didn't say ya, and your day. Say, I said, wow, dear, and your day. For the 7 hours, my Tommy and my banner, you put Jane say, ya, and can you dem? It is shall see a better my friend say. I was saying, cry. We shall know why, what if you say what's not saying? Yes, I see him free. I'm a dear 20. Now, my question was that I'm going to was that. Inti papa de me koto asengregua adwumam ana me ba me papa ho ba no hu me no se obewale me ana me se me so me ni kunu me wale ana ja me ne tia ye kokko afo wie ne oyale ne ba anyinam so tie ba ye no ne be pa asase e wanyam so sa ye ne nyina chi nyina wo sa yale inti wo koyale sa ba ye nyina na me de beti wo twen me se ye bi kunu no ko be de ma de hwan kwala afere wo ko ba ye na me ne tina sa ye kokko ama kokko na ba what did you mean so bewale? Or wale yes so ma wo cause wale me man sin kwan me so betime di na hye so ne mila so dia metimi ka hwe nkyere no afero ko wale wie ya ma ateti enko a wo so wo si dan ma me atakwa me dan miensa won plaster humpo wotimi di matem te se akola wotimi di matem se me makoba adwa na wo ka kire ne yire na ne yire di matem se me makobo tutu still en commandment ni ye menti command si ye wu kunu pa chai okay en kura se ne wom ma wo 8 uhyia no na asetena ne tesen na ye kama wo ka se kama e kire sen se na wo hwe me ne so ne enye se hwe se oba ma to ade ama wo ba pia hu se wo hwe no esumadi die mu die na wo hwe no ye adwuma bai koko adwuma me ne ye okay koko no ne hya ase ana ba me ne hya ase koko ni me mu nyina na tie fo nte ase so ahom oba ne de enya mamu uhyia no no ba bia mo hya ase free ye aha koko hwe ase amudi ye nyina ne ehu kwase ebo no ye nte ase hya ase no eye wasa wasa agona anka ase ene ye koko nti ye koko ni wie na yade ne bo no ti yade ne bo no ye ba enyam so ti ba enyam so na ne so am be fa ne ko mampon ekosa ne yare na yade ne nkoda na odo ko krache ekosa no yade emenya kopon ensa ba ma ne ho to no ti oba ye na agi asase foforo enyam so ene ye me ne me ma no ne wo no ye kwa fo mama anadwo be 8 o'clock asena be fi insuo to anabelenti de me ko awi aba no de me ko ni nyina mampa ba me ne ye japade wie ya na wakọ wale ni krom ni afede ma ateti enko a woni maduane wona me de ateti enko a ana se jamne ne beba hanom na etiefo mumua me na masema ye mobodo do wosisi me atade kwa mehya kura me ni bi antuma kura benti ntoma me eso me se me se enkolanti me ne bobra se da ache me mabre wa bomu so na kokora ba mu no ye mana behwe ye me baba akoko school na nsenses obetwire kura no odonfo bi ma misikasa me fa nidwa me tam sika de ma akran ko twen school fees okay enkro se enye bete sa enti yen hyase me boa na mebusa nsem no sabaya ebia tension na aba wo no ebetumi aba from enkra sen ne wom enkra 8 enkra nwotwe ni nyina fifa akon usia no na wa wo pen na wo pen no so wo pen be ma na edi ani oye twakwasini ye twakwasini okay ono usia no wono wotena di sen ansa na ho ade ye bem oh wone metena ye no me fa se na anche bia na nyinsen panyini no
me ba panyini me di kan e de wo no ansa na me wo panyini no kura chi kura nyinsɛn bai ama o pese wo gya me no wo tete me pa o kuma ye ko nyinsɛn ne gui o ne tena ye no nyinsɛn bai no me wo me ba panyini no nyinsɛn sa bai esa ba biem o yigu ye o ka se de enti no ko yigu se wo se enkura me ba ni sha wo nya fo no nya boso ne nsa nti na wo se wo sha nti se me kasa me wo akura no be de wa bi panyini be wu ɛna ko yigu ye nti ko yigu wie ya ɛna o hia se gya me ama me ko mi kromu ebra ɛna mabusuafo nse sa na tie dia oyɛ me ho onye me ho ade dia o me ho ade ansa mo de ode me akɔ na ni pe wagya wo na wagya wo ɛde na busua ka so nsa me ho ade ofa na danfo Paul wawu kojo Paul wawu na ofa na ode ne bae ɛne agya kwan pepra wo so wawu ɛna me pa akyɛ abusuafo na kyɛw ɛna je obɛ me ho ade ɛna me nana mama me saye de ɛkɔye me kura obɛ me ho ade me ka kyɛ me nana sɛ atete ablante ne de me nemu no me nwale bi me nana sɛ me ma mpene ɛnkɔ wale baabi abi na ɔne na ahyɛ ase ne ɛbɔ bla ɛnya fo na wɔkɔ wale fo mo bi bebrɛ obrɛ na wo abrɛ no obi bedi nti sa na tie dia me san kɔ wale no na me de wɔyɛ me ho ade a me sa ne kɔtena ɛkɔyɛ agyapade sa brɛ no na agyapade dodo sɛ na mo ayɛ na fo na yɛ no wasa afuo baako pɛ afena na mo ayɛ afuo baako na yɛ tinhwɛso so na nhwɛso na ne agya ya yɛni ayɛ afuo na time bɛ na wo so kɔ birthday ɛde hwɛ ukunu pa kyɛ sɛ atana ma wo me ma bɛ mpanyifo bɛ nice enum enan ti odifo ne toso enum na oyale eda ho oda bench so na me de me yafunu ofa ka bi betie mi a omu nyina omu na ne fa me birthday me koba na ma de boba akɔhoma ama na di me hwɛ ne saa kopem sɛ me de woyɛ ma ne soa mo be fa ne kɔ mampom enu achi nyina mia na nam sa kɔ birthday ɛsa hwɛ nkwala no papa bi awu ye fere na gya guruma o wa hodwo ɛwɔ enyam so na metu papa na mama aduane msɔra homa papa ne sɔra homa kye a na obobɔ mi punu na wɔde aduane na irema yam sam na wɔde oyi bia abrɛ na oyi dɔkono na wɔde abrɛ menwumle na waka kyerɛ ne irem sɛ ɔmonya aduane na ɔmo timi mle me ne nyina akyi nyina metena ase sɛ me domi kunu mitimi enya na hɔ sɛ enkura ne ti me gya nkura no hɔ no mankran mbɔmbɔ ɛma ne kɔ bae kwayare sa bae ɔkɔ bae yɛ kɔ bae de me ne nyina me ne me nyina wɔgyina hanom so gyina ha ne yakɔ abae ba ne ade aba akɔhoma ɛne wɔ mu ano bɛnya asase ɛne ade yɛɛyɛ yafuo ɛne ɛyɛ afuo ma na ma ne afuo nyɛ afuo kotoa ma yɛ adwuma papa eka bɛsɛn fa ne sɛ afuo no kora eka no kora kɔ bɛɛ 20 asɛ 30 20 acres koko nkoa afuo tam baako etim tisie nyɛ afuo kotoa ansa na mafo de ɔmo de bi ma ayɛ na maame baako de wɔ ka kyerɛ sɛ yɛnua baako afuo no baako no de wɔmfa ma yɛ nhwɛsoɔ na ɔmo te a ɔmo bɛkyɛ koko no wɔ apa so nti wɔte na wɔne maame no ayɛ dɛ akyɛ mu yenu na ɔma maame no fa ana wasa so de ne yɛtɔn ana obɛtɔ asase wɔ enyinam so ya yɛbɛyɛ nafuo afuo no mu no yɛdua nkruma afi wɔte nkruma no kora maame wɔnka nkyɛ maame kɔti bi wɔte wɔde ama ablante bi akɔtɔn no riscos ɔtɔn a ɔma misika no bi ɔbɛma ma akɔhoma so a 500,000 gye sɛ 5 days 6 days yɛbɔ akɔhoma 500,000 500,000 maame ka na da bi o 500,000 mo do 500 yo wo fa na ka ne ye sɛ fa hey 500 oh me yɛ mo ahye ma 50 Ghana de meti kura de mitimi suo ne suo so ma kyen a sika ne sa me ne adwuma bi ai bi obi amfa me bɛɛda a ɛno asɛ mete wo mitimi no abɔde apɛsie saa wuro de nkyene me de gu na me ne mama kotoa no yenu timi kyen enti be mandi watete me enti ma me pama kyɛw ɛno anti na wɔ ha but sɛ o mɛsa de wakɔ wachi biem enti wawo baako nyinsan yɛ tɔ so mienu aba bɔso miensa be ma ne se kɔ yi nyinsan ne tugu ɛna montam teteyɛ ɛna wokɔ wabusua nkyɛn be ma no kɔ fa na yonkofo ba be pa akyɛw saa na tie ɛna ɔsan de wo ba afie time a wɔyɛ na adwen sɛ ɔware foforo no enkomo be no no udi ye oka kire me se o wale opese o wale na me se sa opese o wale dia me dia bi ni hweka na emu wodi ka kopa abaya bi na o se me koka ho asema no ma me tu anamon ekoka abaya no asema una na pages ma ukunu ei enu no de agina so da bi nya botre mecha una na pages ma ukunu onu a le ko hu akwala no so be wale no o se me ni animu enkoka eho asema no wo ye ne be onya botre e cha de wo ye santini ma okay ti man ka na mo frɛ no a obɛka agu me so ti ɛsɛ me yɛ dɛ me ka ne kwa mu nyina na na how sɛ oba a wo ne ukunu tie na ɛha me kotikiti kora na how na ha me kora okay me pa di ne krom ne kora wo ba yɛ kora no sɛ me kunu bɛ di adanse a oba kora ntoma nyina me yentoma ma me baba yɛ akyɛ me ntoma epo mienu me ne bi ɛso me yi ba akoma me kora me ka kyɛ me ba ne sɛ onyi ba akoma ne ma me kotowa
no fa ba akoma me me ne nyina na tu nsa didi me ne nyina na bom kwa afuom afere drumle bia sa ba ne de adro na aye mi kuro abani timi abani timi atonro no so bebome na ma friend share bonitua enti oka se wo hu oba na wo pese wo koka ho asema no no na wo ko ofie ho me ko ye na awale na nyeye ana ono akọ efie esirem omukoye ayi to okoye ye one ni sister mpanyifo no ene koye to okọ no ka cha ni sister mo se opese owale obaba ko ekoka na yere ho ana ni sister busa ne se me pa che o echa abelo wo ne na aka ho asem so o me ne na akasa awi no so yo akwasi kan de be kana ma wo na emom ya kana ma wo na se wo kọ na kwatete wo yire cha de a ene de ye no entwe ya me se kana kwa wale omukọ ka ho asem so ma na oba ne ba ye no ateti abema ndimi na munyina me de tutu ni sister munyi ama ni sister mu fere no ka se akwasi ya kan se wo wale no ye pese wo ba koye o yire echa bone ama so o menya ne bone bia me ne beta te se wo do na me ne te no a afedie ma me ni ma de kura bu ablanti adwini eti okofo ba foforo eye ne ho ade wonde wonya ne ho ade kura wa anya ne ho ade wo no ye wo ho ade wo no ye wo ho ade e na okofo ba foforo e de ne be kan wo ho se eyire pani ene yire ketwa e ho hyehyeye minim se Ghana ha de ye fa bi emra aware dodo na emomo no emra bata ho ne se ene yire pani ne nka na wonte ne ho ase na afa empata bi wo ho no ma wo de ama no ansa na watimi de bia beka ho wonu kunu moko sa attempt no moko ne sai o ka kire me se obepata me magi sei ana me so papa me de me ne wo ma mitimi charge nti wo wakuma ma obefiri no fa pata me na emom ntoma de me jo ntoma ba ko 20 if se me no wote wonto ntoma ma me na ma me bag kese ene dress bag wonto bi ma me da ene mpaboa wo so obeye ni nyina me ni nyina ma pesto kra ama afanioma aguma ma watena no ma wo so waje wa me wa bre se akwanya wade ama me se me wale o me kache o se me wale o ma me kwan no enye me nyina na be ye dey e be ye sa enti wa kan sa dia me so me da wase na emo de oso be bia mpata oso be yi me ya ma enti odi matam ama me bodudua dabi o dabi don't confuse me no yo unya nwo ofasa unya nwo won pata me tama wo ye se o ware ba fufura kan ho na ma wonkura sai ni ya wo 8 no ma wo 8 na wie okay ebre ba sa no ko bo obusuafo amane se be ma na minim se ye asantefo de ye hyada nye sa de ne ntum papa ofa wa ha obeboa me wo sa kwan ne so na eso so no wo na ade ukunu ana wonim de ntia be ma ne ye se wo ware fufura kan ho na aha wo saba ma ba fia ba ji wafra busua mu de na wo senka na mo a emu odu se no e ka wuti bo abusuafo amane wo ye bibisa factoment mi anye alentia se me de me na menimu se bibisa enti me ma kan chi mabusua ni bia anu me saba no mo ayefo ni nyina wie mo ayapade ni nyina wie e da na o ka so besie no no asie ma wo awie si atakwa me da si won plaster ho kora ma me medam ba na yo okay no ntonto manso ma woda onto hwe ma woda na fo na nyamai na kokko ni nyanso yeti no tia no diska ne dan wati a o mama miska bia 1 million 500 mama wodi mama kokko me ne ye nyina wati a bia 500 1 million wodi mama okay kokko na mutibeti bag dodo san etimiti be 8 and 9 bags atoyemu a na wado ye san krutu djuma nyina wie ye no mwati kokko na wie no afeso a na akofa ayi 1 million kaniska no ena isika no 100 cedis na wode amawo na wo ma no so na ne hwem disan kura enti mi bisa we nyina kire se die nti na wode be ma akọ bre wo moja ni sei na wako sam fifirefo no kwa yemfa wode emawo ye hyeda nya japade papa bi amawo wo ma wotwe wonfo bi anu ba bi abaka se o ebi kura ya hwe me mawie ntimi ye okay na be ma se o ware fofora kan we mpata e wo so wode ma wa nyina wo na so anye na wa mmo busuafo amane e de be ma na odo ne buru so wa hu enye said ma me do no ai se me nkola nti mo se na me ya ba me ya akola nti na me nim se ukunu ware fofora kan no anya mfie sai me fa se manya 45 na ya akoda no 45 yeah 45 me nim sa se obewale be ye me ayi sa dabi ato atwene me sa enipa de yenyi nipa ni sa enipa de yenyi nipa ni wohu ana nipa no na tena kwara nwotwe mu a ana afiri mu aba wonye wo hwe wose ko ware foforo wantimi anko bobusuani bia mane se be ma no so ware foforo okay ana ko fo ba ne ba ye entoma 20 ne se na ode ma o ma me ba hokora
wa mi sa no ho asem me busai odo no ade kosama me ma committee for committee ni busan say anye bia ofa wapata oba no wose wo pata ame ana wose ade no ofa wo yesa ye fise ye nkremofo kra no ye wale a ye pata ye yire mu ye yire panyini ana wose ho de omoto mbo ase na wose dan ma me na bebia me da no enye fise woni me nya kasa me mafiri dan na me ne damu no etu akum me se wose obabo me woni me kasa bia wawro ho so obabo me eja me ntra ma o menye den e ma bu mi nkume enti yesa me kosi me koda me dan na efuturo na wosi ma me no me kodam na Yakopon se ho na nyame de mbedua se Yakopon so be yi efimi akoba bi fufura de me atakwa me no na ye wo dia na be ma no so te hin oba ho fro no edan no amene ni bo blesi ye no eno no ye de edan ya no adin so atakwa me dan mienu ene ne ya plaster ho nyina wa pentim ayi bibia ti oba ne ba waje wono amakotoa no de mo plaster mo no ai amakotoa ne dem okọ wo so okọ wo ba wa bobo mpa ama again na me fom da fom na me da fom Nsa upew. Se de. Wana apew. Se wodi ahoma ana aso me 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 hu se ahoma maji me ejimi fo ama no. Se de me hu se ma ejimi fo kese pa. Eti ansa na be ma ne be kwa ware oba afoforo no. E de na ba no. Na wo dada na ya plaster mu no mu. Na sankobo ni nyina mo ani sa wo so be ware bia ka me ho a. Oba afoforo no oba he na obeda ni nyina mo ani no. Me bi busa ne se. Enti oba na ode na aba no. So wo be wale o mama akwa ma wale o. Oba na oba no. E dan na me ni wasi na me ni wodam no. Obetina mu bia na se kokoo na mene waye no woka ho bi okacha me se ene mama ka sa ankyere no na wono akwa wale na ba wi anya time a wode ne ba wi na wo se mudi sa ankomo no obo wa mane se wokwa ware oba no wanka se wo ware na mana tane ma me fie o ba bia ono ba ma ne tie na wuti wo bie no ho no wode nkura ne ba enti wo bisa ne se wode nkura ne ba na se wode oba hofro ne ba ehire no ne oba ne betina before se dan no eye dan ahodo nan dikasi enuadan ana obesi atakwa me dan ti dan nyina wo nyina ye dan nan nti dan na no mienu no atakwa me dan na osi mienu no enu na me ne me ma ne dem no je wono ba nkra ne de ne ma na yide kotowa no nti nkra ne kwada dan ba ko na esi ye no aye nuadan no no wo plaster mu ma nkra ne kwada onu eni ye debleni onsu da ba ko na nkra so da ba ko okay eti wa dan na nanka wo ne o ma ne dem wo no e na oyi nkra ne free mu de o mo ko nuadan ne mu okay na chese ukra no e be da nkra ne dem ukra no no anya mfie sai wona meni fio pa na wo de wani bua mi de meni bua wona be ma na sese wanyini mi de meni age na wo de wani bua na wanya be sai ya benya be 30 na 35 so wo nyiri chani bebre no ya ba ya wo ngoda no ya ba ya wo ngoda za no no so wo be sai wa wo mienu eto no so de mienu ne bai wona waja no wa ma ni kunu mu wosirim okay okay afuna wona mi kunu abe wo ba ko afa ye de oba wo fra be ka ho ye hwe be ma no ebi kura ma na kohoma bo nkoyi afa kohoma bo na tisan wale yakwa na kohoma bo no de ne eye ni samna to soso na ekonanim no wale ya mitufiri wade kyese wabu mi se me yejimi fo kura wade mi sika mi fifire de nyina na hwe woba no woba no kasama na woba be ka so pe bia be ma na be ya ma no nyama be na be ma ne ya no onye ma o se oto samna ma no eja mi nwura ne dem se be ma de ohu ebia mi pie kura no a mete obi be ka che me se cha wo kura to chansen se wode ba bia na wode ba edi trash le obi na oba wode ba ofi ha na me se da bi me ma obi aka che me na me mebusa no wose o me nya ma asem oto hwe ma na yire esoso na mafo ate aka che me obetimi ne na akwa asore obema oba ne sika so nkotonkun won to ono ne de na oba ne to ne pala ni spray me a me ayire panye de enkuto na mesra onfi me ha me koto me kuto ma de asra nana ayere ke to ne nyamba ne ngu bana na asra enku me ne nya ne nesre nku ba ko ne me me nyina nesre nku ba ko nti oba ne ba me o tete me tuko bebi edan no si ma me no on tonku ma me biem o ma me mpaboa me hye chalo me hye dien yo onfi me biem jese wakale kokko no so a eda koto ne dem no me busan se obeda mo me busan se na ja wo ko no sika ba me fa ne di odi kan se me kokoto no no nyi sika ma me na me se san kwasa sam sa de me nya san kwasa sam no se me ne wa bre me na kese sika kwada me dem nya koto ne nda obedwe kokko na odi sika to ne dem na me ma yiri panyin me nko wo kro mu ni ba na wanya na wale no me nko no kwaji sika papa sa jimi sam sa de ma ye jimi sam wa wale wi dia sa jimi kwasa sam sa de nko na ma sa bo pese sa no me ma ye di ni sa ma so ama utire mu pense be ma no so ye twokose ni na so ye kani na okacha o se opeso ware ni kuro mu ni ama utire mu se eye kwan a be ma ne peso ofa so ja wo no ama utire ama metim sa se obetimi aye me sa ama utire se ja na no ope wa ja wo
me gidi se samle na fero pese o jame ante na wo ye me sa atete no je se jade wono ade wo hu ana ka na ma ka se me ni na aduane me nwura ne dem nti wona me tete wono ate woto wono na be sora de akọ me so ni nua ma mo ne amafo ka me se ma me nsole ho enko ne enko china mabre me nyi me japade ansama akọ ene na ye me ya me ma obi a na waba ebra wukura ketwa ne baaye no na enna no minim se basa hyehye na okọ ha na awotwe no akọ ha na awotwe na mo de net san enya kura o ka san nya kire san enya kire se odware kotwa ne fie no bodidi ho obedidi me ho wi osime adrumi na so ha osime kodware kotwa na baba ketia obo ma wodi dware me am tis ka na me to ma de na me de ma wo oba ne ba mfa hwe manu ne ba ko pon wodi ba ye o wamfa wa se bia chance kura oba akọ awade ase ya edi ne ma akọ no wodi bi ba no wamfa beba me da asen ana mimi ja ho me de ma se me ma mpanyifo wo fie ho enti omunu aduane a me ma ne bedi bi me sileba mi ya me tim sika na to ye no de ma oba se 87.9 se ya me nya ensisa no ma nyina nkoma nkra ne nya den enya tonton mpanyifo no ti ne nyina me jane nyina fa nyina de ma no na me ya me di mi pa na me koto me da asen a me de no maduane se be ma de wafa ne se me de ye se de wa ye me tolege wa jimi mi kura ti ma Oba se Oba ka gu mic no mame o se ono na hu to le ga ho ni obi na ye na okay eti afa de oba ketwa be no na kura woni me da kura no ama se obeda manim no wana dra obeda ofa me to yey Akoma FM 87.9 dabi nya wotre me ba o se ono beda kura oba wo nchen ya ofa me to se obeda ofa o to sasai se oni o se obechia ni mi chemu se oni mi na mfinfin animu wo hu manim wa de ni chemu ama me se oni beda nchemu me san kwasa sam na sa de mitimi ofa wo to wode ne be ma wura wo to ba bia waja na ifa no aha e wo mase sa no de style style kura se nye aha se mani ma tanta ama no okay it is a bianca abada ya missionary woman on top o say so man on top na nka ne na no boso we hu ma hunu mun kane ai na se me kura me da sum maame e kura me ni kane kura me so kura me ni bi esum no mo no so stela on person be hu anim esum no kura nkasa na me mada ototochi ma na yere kotowa no me de me nya oba ha awrade wa bomedo wa bomedo okay jesi aware na se na edro moja aware awada no na eja me maame de na si awo so oja wo oni maduane wona me nchen nti se wonu na eja me nti waja me dia da etwa to a wodi waduane ne wuhia na ye da ben 87.9 Kumasi woni ile kwakwa wo yesa busumi ni busumi okokora sa busumi beba ansoro ni oba ne bewo nti e kaka kwa busumi miensa se nan mu ni oni maduane nwura me dem da obisa no be mena be da so ya wo yire me ko ne nchen ebusa ne se bi okatrama ne se kura ko me ko so na se papa se me no ko na ntwa yi a ma ye wode na ntwa yi a fa che me okaje sa me nsole oni hwe obeka a kire me ama me de nakoto me papa mo anim ama me papa mo de nakọ ni sister mo panifo ne na konta panyini pa ama mo beka asem no ka kire se me hu asem se na mo fra me kura beka asem ko wa ama nti do pa bia wa bere me fa nko 87.9 Kumasi me ka kire me se o maka mate ene me so me nim kwa me so de ne be fa so na mama me be japade am ne ne ye won fa me japade am no won sum me ma sum ne kwa da nyina won sum na me ko me baby be ma no buru ni nua ni buru ni dua ni dua na me kasa mama na me bu nua dodo ase na wa buru be ma no wase wa buru ne nan nye nan da bi wan kasa nua dodo ase na wa buru ni me ensa de din kan de na siye de na siye kwase abu odidi ma e de pote na siye se me nya oba me yoba afon e de pote na kofa wo nya oba wo yoba afon ne bae me ne ile koto akon a na wagya na ile koto achi e de na kofa na ne yire nketo antokwa ne bae be pesa wo kire me nsem na meti ase me ne kofa e ba se bi opera opera ja me manim operaja manim na me koka abrante say hey ade nta me koka ade me sane tedi akwase abozi ade the very first day and some dey be frɛ be ma no ti se wa ma ya nte ase yi aye hunu de be bisa no e de din kan ya wo na wo yire wo kura ketwa ne nya ntokwa no wo se apra na kofa baaye opra no ja wanim apra no mo ahye ne san na on le pra se me so me fa pra ya pra ba ma ne se o ma me pra bi na me se me de me menya se bi o menya oba me ye kwata se obepra na bia obeka se betoble obeka se me ba ye kula no mudi fie adwuma nyina ai dai
ahye me sase me Akoma FM 87.9 na entokwa ne ko ba so no kire se ye mbo ndua first no na ye bekọ afum enti na abufu ahye me mu akola no me ba ya no emi enko a oso o me enko ana wagina ne yire kotoa no anim ana wasa mu gya odin ko na ba ya fa ba defo ana me so mo me enko na gina ye gina ha no ye gina de ne ye enti na ye gina ha na ba defo no ho ma dansi mi e ho na me kuna so wo kira ho dodo ada wo ye enko ye de ba wo ba na wo kasa wo tibi kasa bahati sa am say na ma fa ba de ni ye ko afum na ye enko afum a wo se wo yi gina na me kasa ye enko na se wo akode na me di kan akwa wo ye bufu a be ma wo ye so ma wo be di matem ene se ne oba no ye bi fi ha nyina no 87.9 Kumasi eni sa na te dia me nye oba de ani so mwe na bo ni dua we ya na de bo ni dua se mo kwa fom na fo no kra ne be no kwa fom ni bi ye ni nya na ekọ no ye fom dwuma ni bi kama no ni madwuma ye kama okay eti mo be kwa fom ena so baba ne wo kra ne gina ho ade na wo mpese wo ma ne be kwa wo kra ne nchen ana se gana bai no na ni ye bi a wo ye kire me no odi matam ne bi ma me koda ne sister krom di she koda me sister no wo odi matam pa ama ofra ni krom ni o kasa ni krom kasa me so kasa no o mo ka e bi wo ametena metimi enye dai enka no ofra be ma no fon so se ai ye kwa fuma wo yire se ade ache 87.9 Kumasi sana be de ne kama ama ne be ma so de nso na ne nso ne buafu pa enti ye kwa fuma na se ene ne kasa cha me ma kasa ge ne ho onso kasa mo to de ne kwa mesimi ni mama ti ye adwuma wie na me bu mi ja me kan se me kofi na me de me ba fi ti me ba na me ko me busa me ma ne se papa no we ne so wo kwa se etwa kokom e be ye te no na me so na kwa se me ko me se eja adwuma o na ye kwa fu mo yire enkomo ba na o yire di ya o fra fon so a wo kan ya onu so di bu fu mi a ko obi an kasa ne ko ai wo kira wododo mi kunu no wo kira wododo oba na nsen ya alo tete no pasa me de wo kwa na am se me kira mo say ei papa ye be kukuru ne be so a dia we dey yin enti ma me kan asem 87.9 Kumasi ti adechi ye no na ye be kwa fu mu na be ma ni gira oba na chi a apra ho no ya me kasa me baba ya me enko a eno no which is which e apra ho na ne oba ne nya ntokwa ana afuo na wo se afuo na ye ko ye no odi matam na me koda ni sister mo ho no na anu no de hye me mu ena be ma na de chi a apra no de sa ba ye na ye ko ka ye ti apra no so oprai eno oja wo fa ho na de na wa mpra wa de na me fa me senior mama aprai na nakwa wo se wankasa no wa de so be pra bi dada ena akunu se da bi na ye pani to ma wo mpra edu pe wa somdwe a se wa pra no waja wo fa ade na wo mpra wo fa na ne ko hia ntokwa ena me ne ko ye enu no dia ba ne bo woni ne ko na asa bo okunu ne dia ada okunu be kan de asam na bo ne dia so didi matam o gira koto na chi ena o kan de asam kire wo no ka nyo se me nya oba me pa me free ha fi hanko me free fi hanko me beto ge no ma ge no ko ne enko china onu ye ni krom ni twotwoncho enti me de enye ne krom ni asantefo de oni omu ye adwuma ebra ni ebu kwase a ni ekun atwatwe na me se ne menya ekun atwatwe fi se mabre oba no ba bodua kokko betin ba kokra mo ntwemu da enti mi so metena ho mi metena ho no amma bu kwase a okay ana man basa okay ana second time abo ne dua so de na kofa dua bone bae ene so ye dua bone chese wotete me na me kwa asori sofo jampra beti asori wasire bo so Akoma FM mi bae ne wo ya asori wo church of Christ ye ye mpaibo 4 o'clock ana me se mitimi kwa kura san asori 4 o'clock nyede e me se kon paibo no enti sa na tie dia me kwa na makobon mpae ni bi me kwa so kura hu yi kire na ye dai e bae sofo me ye gina so e bon mpae ma wo ye hu yi kire bae ne bae se sofo se onyame bi ne na ya bo mi krutu okay nti ye nyina na anima abrantie no ene ye nyina asori ma nyina gina na di ma be ma no ti e pon ye no ana me fa me nkumafo wo se me chia wo mu na ma fa wuro mu kwan ekọ nti me do na me kuma se ne bra frɛ ne se wo mla nti ne ma ba de oni me nyina bu ma de ekọ ti me ye duru ekura ho no ekoko no mu no ana me ma ne se me ma ne be ko school ti ko hwe wo ma ma dware ade akọ school na me bia me ba wa ba de abachia no ti me kwa me ko sie fi wo na me ma ne dware me gya wo mu kwan ko school ti me wa na me kuma ba se ne bra frɛ ne se me ma akọ asole me ko ma ankla no ana me so ono no frafo mbae no wa mafia machia me na me de me kodi mi mpa office atete ne de edoso enti me ko ba be man se ya mama kra no hu se me kuta ntoma ekuta bag enti me kwatwempena na me se me kwatwempena be ma wa me ho ade wa wale me ne watena emle dodo yi enne no wa na me kwatwempena me de man kwatwempena wa se me ka me ko fresh of na me ko no wa so de e ma ne be ka bibi enye sara me wanti ase ne enti ase china
ana me se papa yi me de ma kwatwempono me kwa asore so me kwa ewu na me kwa bompa me bom ma me ma visa bible say me ye na hate ye na ye mompa ye me ye nimre e monya mpa ibofo enti me na me kwa me mpa ibo na so wo se me kwatwempona de a me na me bodu asa me ho me bodu asa me ho se ya ofa se ya me bodu asa me ko tin ko fresh ofa se sofo no de anza ofa se sofo no be ya ne mpa ibo na me ko bo me de ena obi asoro hodo bebre be bon paye na makobo paye na ka se obe ma ka mi se me kwatwempona de a ande papa me bodu ka se me bodu no so me na se da bi ade wode ato me so se ma kwatwempona de o so me na pa ma cho se ye dey se ma kwatwempona enti me bodu ya na se me bodu ya sa mo se ade me nya ya se nsuri nya me a enkume se ni kura so enim so a wo so enkum na me bonu dua nkomo do bi boya no ena me a me dane me okofa ma me bi na ma be ma wakọ asode a ne ho yi kira ba se ye boni tuo sa ye bon pa ye ma no sa mu wakati ewu owia so obi anya bote obi a okun obefa so bewu ye be bi tuo ye be sha konfo ye be buru bi nso nua be ma no pa ne nkwanti ana ne ho yi kira ba ya ye be boni tuo ma na ewu no bo mpa ye ma no wo bo mpa ye wi asa ba fi asa be boni dua na ne mpa no ko bo ye den se ne me bo asa me ho sene na se kuna on pese obi na be kunu wana na nka pese okun ade so what etime eti go bi kunu a anka ebe ya wo ya na emo wa kunu de normal so what etime ofa asemo ya te na se opeduabo me peduabo bia de me peduabo kra ana me ansa no so ye de na abo ni dua sa tete ye no a obu mi kwase a ansa de wo kanya me hu atete bi e wo mu e kwase abu nko a dabi meka no kra kire wo waja pode ne de wasa wo gye wo de eno de wo du moja na ekobre eyeye na emom na wasa e ka no kra kire wo meka no kra kire wo kire se kwase abu bi a ba ma na bu no eye wo na wo pe no abu kwase a ejeche no wama ensema ye wahia nti asema ni nyina so kra na wo buru nua aprai wo fa ono so woni fa so obi pra no wampra wo fa wasam bai ade a chi yenkwa fom abade efo odi nkan yenkwa na sa wo kra se wonkwa wasam bai okay dia to so miensa ba ma dia asam wo to so wono kra se yenkwa sofo ne ho enko ba kristo ni a wutimi kodi mpa ye ma de che de simple ani esofo braba ka bi adansefo ni nkumafo nyina wa yi wo nyina adansefo wo se ne mebo odua no asa aboni dua na ba ma ono ne tia kakra duabo no wanka wo wani beje ne ho sa wo na ye ba ma na wo ba buru nua se yanko wani beje se ono ne beto aso aware acha yi ma no atete ne doso okay nti miasa no so na ya tete sa eno so kwa asore ana asa apra ho ye man kwa asore kora na de ade se tutu na wo sisi mi amenu mi boni ota ebo suspect pa na ya na hinkwa na akwa da bia ebo suspect sa ma mi wo bebi ko na de na ya na sia da bia ba wa wo enwotwe bo 8 mu a da bia ba mai ebo suspect sa wo kwatwe mpra ya na hin na akọ mi ko bebi ya ma hin na me ko asore so benya wase wanti asese woni metere me kwa asore da na wo me kwa asore da na atete ya wo de metete yi se me kwa asore na me ko bo me ho mpa ye se atete ne dooso na wo kwa asore ba na sa be bodua wa hra ye na echa mame wo kwa asore ba na sa be bodua ene na asore jai na tena fie na wa ware nyina sa asore na oso mpa wo so ugidie na ahwe etinka ukura ugidiem ene da bia bekọ na nyame na ehumobo na we de nkọ na uba na ba ma ne kanu asa bodu ene ja asore ne kọ na nyina waware yi okay ofa kwa ba bibia bokọ de ofa wada ma wo mme wanim na wo kasa ngu bibi ne mu mame ofa na din the same kwabna ajekum ofa se ni mponi wofa se pa okay ne nkomo na woni ye die ni nyina no na ayebusuani a eba nyame hira onam se nya wofa bia na betima ye de waye wa ba boso a wodi wofa se achi wani ne kura setan woni mesen na ba bia be wie no so na mo be na wayebusuani watu di afa ho beginning no wofa se watu abusu atwena edo na ware o papa de ne ko to odun se na Akoma FM 87.9 Kumasi mekabia senka onsua djuma that no so hu be mada the first boy of an on sa ni kono e bedru mre bia no wo beti ese wo abo no wo be fre na wo bisa no se ye boa eti ba mu se ne no ma no wo ye nyina no odo
ne kunu no eti ensem bia beba no ubusa na onka mu ne kure enchonti no kwasem ni memijima de firi ne so efi na ware no be jamele mbetra me kumase me no munya na wo wasa ho no na mtu na betra kumase ti no kwase na me fa na asem nya asem because obati asem so papa no ye na nya ya de pa obusa no onka na me ba na mister me so ye nuanum o mama na epanyi mama wo nwotwe mama na mama mu nya ewu amana ka minister ba ko pe okay eti Mr. Frame me na o ka tell me say cha ni kunu no tete no me no ka na maka say chance me de on kan kire me because if you was na minim ubusa na won kan wo ne kure eti ba ye na me frɛ be ma no say phone so say matise say na eko enti omomra na ka me hwɛ na me nsisi me frɛ o mo be ma na amba a chikra me check as be ma say Akoma FM 87.9 o frɛ me ewo na are you so okay but me hwɛ no mo na ekoso na tete ne de maame efitete atete na bro mu ne no ma obusa oba na oda ware no na o se wo ye mo me ebele no twa ka se mu ona de ne ho edi ko se ebo ni de ono ana pe ana obun from day one ya but oda busunya mu ne ntimi hwɛ ma nsai kura in perifone ka se atia nso emui okay ba bi oni na bobra ko do so da o kan na asem na ohun kan ye no woni ko hye wasa yafuo de wura mutu Akoma oba yesu de same 87.9 Kumasi ba bosumi nu bosum na atweme san ko ba bi omo no ni ho no aba Mr. Ho ko ma fancho ko hu ne makra mre ho te se o de kwasem are ho airtime enti ba oba ya me gina chi ba nyina nse na kwasem ni oni na bre so ofin se onya na Akoma so ade na waware no a ontimi fo bi di hye nya kwasa bro na bre no okay na ofa wa mane ebom no wo kan se ebra asem si ya na ka pese wo hwe ma asomdwe ban be ma ne ka che wo se aware no woni mu de adawro ma cha wade no woni mu de ado wo ko ne ho ade no kramante Akoma FM 87.9 Kumasi sabe na cha ma meti ase okay nti cha ma bo amane akura na echa waware no ye ne sen ya ware na mo ware ye okay me wone me koye no na me ko mikrom abira ti me koye no oba ho no ti me na nakra wona tete me ene me ma me safo a ti mo koduru ye no na busua panyini ka kire ne se oba no aba beka ababo no nkro nyina a kire ye enti wo so onya ne ho ade enti se onya ne ho ade de agya ye ma mfa ne nkọ obepa a che fa oba no nyedai e ma nkọ sa enti ye ne ho ade utimi ye ne ho ade de ide abofran be de ebe mo wako ana okọbọ anu ba be ye me ho ade o ye ne sai ho ade ye no ye ne sai o ye ne 150 150 ne ye sai rents pass ayi 10 cedi 5 cedi 15 cedi se nei na mebisa sa wo fa ni mponi asamba ye ono na wajade wo ye nyina wadi wachi ene wa ba ware no hwane be gina wachi ma ye je wa ware no abusua panyini on de wawu ono wa frim ena hwan biem wo side busuani ban ai me maame ayi your friend simple ajewa omo tinem ana me na nakra onso tinem ana me ma ne bisuso etinem bi okay na tesa busuafo wa eya ware a edimu na wukunu so efa so abusuafo bai o maame bai okay na maame so fa papa bi so bai papa nso wawu agya kwa pepra onso bai na me ye me ho ade okay okay na tesa ya ware a edimu na bra ofa be ma ne ware de to so mienu no nso oba wa mane e cha ba wa mane anka jiro e the time na uti yesa wasi wo ware bia ka cha ho oh ona me ka se wodo no na sem no oto busu atwene enti ono a ne nukuru na bombla to ma to no do ma dwene be yo so mu ye bia no ma ye ejimi kwa de minim na nse na mete se o se nikuna ko wa na cha no na ma ne kwa ma ne ko wa ne kwa se mi mesre Akoma FM 87.9 Kumasi baya what nu bi atasa o ma ko motwe wonya kwalase ana wodi nkwalase ene be man kwalase won wale bi nkan kwa na e de no no aka cho se okọ wale bi no no ama na kwalase o de kokọ wale be ka me nti ono a me mu bia mante on kana se mche busuna okay se e cha oba pele no anya mfie sai onya 25 e de na oye akọ school osun adwuma wakọ SS wi oye de yin SS de wi a nko ba bia na wase owie no na wase obesua obekọ soja
ana okohu mai bi papa bi oye sojani ya pension no ada so ana so be di ni maboa no ana obeka che me kunu se ontwa 100 million na omufa no emfa nko etua papa na afa no na so beko be ma ni tua wo kunu tua 100 million no okay ana ese nkwa na fam de oya ade tua ana wo se wo sabeko migration so no wo sa tua 60 million ana so omo afa no nti anu no na akwa ne didi mu a na okoye okoto nsuo tinsuo mu no ana papa se oba ne yoba penini yobema ana okoto nsuo ana okoto nsuo webu akwa okay omo mo twa nsuo na se wo ton na pampam nsuo ayi omo twa ya pampam ni bi wo kai mu no omo hihye no ayi yeah okay ana wapa se onya meboa no akwa ni cha beboa no obeboa no no ana se da bi asetena no enkoye ma no se wanyini ohia bibi kra ni papa nyede emfi no ana okoye paano ho adwuma wo kwada so ti paano ho adwuma na oye ya na nadafo ewo empatum omo ye China for car no mutwi di too good no ana nadafo no friends so omra no nkyere no enu no ho adwuma na say oh yeah na omo aka no so omo hwem na tesan obi a wono e ba ko so de oba na odi be ma na chi no onso no otu obi nchen na owie school ti ma obewie school na ma amini wuye ti ma amini wuye no oba ye na akra no ewo ho a eja papa ni fi no na akra no a onu aduane ye okay ya beto aso na mse enkra nwotwe de ani bere wo me wo se nwotwe de nwotwe de ayi wo mpa ntina na ya we de tawo ye fa birthday yi ntwetwa mu a na doctor ntina se ne enko akwantuo herbal center happy birthday enko emfama woni monyamfo wei efri yankasa ye mame anti Faustin chen na ebaye Joshua Kwame Fuga ofori krom NDC na papa wodi ne dwuma ene eye wawoda no nti yankasa ye mame Faustina Derry wono na ye regional manager de ma media general Akoma FM hase ye ne no ene di dwuma wose ye ma happy birthday yewra ye Joshua Kwame Fuga happy birthday stronko kra enko emfa ema na sanso so na happy birthday biem eko ediama Precious Abuaje wo ye CEO Pap 16 ye wo enkran wo nua be ma Samituga Sante Achem Agogo wo se wo sre nyampa edema wo nyame ento supa enwosu enedue ya wo de afe bako aka wo fie eho Dr. Akwaba me nua ba me jo so se bibia bako de obo ade de ache Akwantuo Herbal Center that's right okay yenkomo yo me nua ba me da se mete atiefo nyina me se obi bia no ene wa ya so a otie Akwantuo Herbal Clinic na anijesime wo mu ne se yedi kan kwaje award a eye Akwantuo co mixture me nua ba Nyankopon ya adoma award foforo ekoso nyame ya adoma wo kina anwumre no so ekwa ma Akwantuo Herbal mixture na elimse inshallah Nyankopon ya adoma award no ye bewene na ya san de kruwa no aba fie ha bio asanza Akwantuo Herbal mixture de enu obi ni kasubom ye kan all dura sa mewe gina na so a ebo adwuma a ya Akwantuo Herbal mixture adukuro ya san ye typhoid aduro esan hepatitis aduro esan malaria aduro fever aduro esan ye all ye fun yade ye fun kika aduro enti ye adura eba ye no Ghana fo nyina gia tumba bi obi wo bia no no an say recommend ma manfo no bia eto aduro no mtina me kan fo ma say wo ye fun mu ha wo ye fun kika bia tutumrika ma me papa kope Akwantuo Herbal mixture na yebedi infections ho nkomo na main topic yebedi ho nkomo na yedi kan me fa me number no entudwa me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 66 024129 yeah 29 66 22 your numbers no yes I'm no should be 0241 that's right 29 66 22 okay and your numbers no na yenhwe infections yare na member madam police was dog ko aka infections ho asem na bebre wo ka ho asem kire mo a yenyin ni se de wo ka no nokore yare infections egumu ahodo bebre na nne de ha adwen ewo nipa kwan mu a
me no mi no ese yete ho asem na mbebo so yi me kan nyina bo me kan we ba gonorrhea de ye chlamydia ne ye candidiasis ne ye ya ene ye nko ye de breso ene ye adwuma na yare ama mbebo so yi chlamydia gonorrhea syphilis candidiasis no yare a ene ye te ye dada setena mu a ade be chi ade esa bia no pege ne mu e wo yi mu na ye hwe yare we ba wo so a symptoms and as sign a obehu say yare we manya bi ana de ekoso yi menti ase ye mu bebire gugu mpaebo bia menka se mpaebo nye nanso yare no yare senka obo akwantuo herbal clinic nanka ye mo woduro nanka wo hoto na se okoto akwantuo care mixture nanka wo no modo na wo hoto nanso wonnim sa honim de bia ene tiemi ye yare we ba wo so ase wo ye oba na be ma meka nyina de abom na wo hu se me ye oba me part ni me be ma me part ni yes me ye be boa me ma me ho atome infections mu yare we ba wo so bo se bia wo ye be ma bo se fon na e fon so tia na eti wo ye oba so asa na tie wo ba no bo se na so eti wo se unipadua no wo reduce weight fon na wo fon wo didi kama wo da obitim bi sa na de na wo so se minimum me nyare so na wo se wo so tia na eti ni edi kan wo ye be ma bi ko nsu fita bi kan furu be mu aba sebe ko ya ne so anse bia odwonso ansu fita ni kan ba anse na wadwonso mu abi ko adwonso na odwonso a odwonso be bire ka kabna kodwonso mu aso adwonso no ko na ma ye process bo se odwonso a na wo chim wan chim adwonso wundimi enwonso be ka kra bi na agya sima na adwonso sande ubio na wasan kwa kodwonso nti woni obi tia ana akotena campus nya ka etu kwa ka kra badwonso na obi a woni infections be wo se no menua ba na menua be ma yare ha no enu akiri bo se woda wontumi nna wo so da ibone wo se so da na woni wei enam ha wo na bi wawu asamado na chise yare basa na obesoso na wo wa so ni padua wo se nkukodwe mu obi se nkukodwe enam ni padua no mu wutimi ya wo hene wa na ho ya wo hene wachi chire wutimi se no niema enkoye wo ni padua no mu woda wontumi nna kakra bi na wasore ndini pa wonya be 3 hours dana konya ne pe wa ha na wo se wo mi da ye nyane me ye nyane na ye nyane yare e wo ho anu ti se wo bi se how bi ni wa kwan mu se bi a wo dwendwen ana wadwuma se na da na woda wontumi na obi ko be mfie mienu na ni nkata da infections yare no bia wa nkasa wo ho a wo ti se bi ni padua no wo sere ni fa no ana bonkum no wo abose na e wo so gegegege no a wa na stopo e ma na aba wo abose wani ayewisi uche ki age wunyine nanso wani no ade ben wo hu ne na se wa kire wo hu ne nya infections yare no wo abose bia wo nsai na anansi ache no anansi timi chi obi be ma obi ba ana wo na nso edafam no ana wo nsan so anansi timi chi ba ko na etititi anansi timi chi ni padua no jido do na pimpim wo abose bi sabi osua no entiri na edemu no eba obe ma no mu na etwetwe eye wo ya na wa ya se ye wo ya wa utin kansa ni babi a ne emeko no enkoyie emawo umu sensu sanso nyina na kire say infections ya we bi wo ye oba o menses no bi kwa na wo sha ase wunya ye no wunya bi a 6 days 5 days 4 days sana regular da bi a etimi back kama flow kama but recently we say abba bi kwa 2 3 bi kwa na ema obi wo so ne de na month wo nya be 3 times 4 times and 2 times before answer the date no kura aso mo bia ye hawa kire say gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis yare no wanya bi anti ntentem wase yare na chewo so a menua ba menua be mama nto aduro no tutumulika na hia ye wo labor runabout wo ni kire tonsu kwan no kan fie 1-2 ye wo hwa wo bi se obi ase wo kwa kwantu herbal clinic wo enkran so akokwahyeman wo ni kire so tu mu kwan no wo branch e bo se previous one da kese no esi wo na kwantu herbal clinic ye chi akwan wo ho wo ba wa betu ye wetumi abo kwan so no konso kra wa wo mpane ya bre da bia na ye twa mpane ma wo no ho kani na wo kwa ya sabia yare so nya mesrew se wo ho kani a ono na benu mado na bo ka se wo mi wurade e na me yeri wo ho bibia da bi wo yesa wo die na ye betu chama na kono na wo ye so dia a start bio enti bo modern se yare bi mabobo so hawa tutumrika ana ya ka che se fibroid e da ni padua no mu a ana da ya funu mu a tutumrika na hia yen techima ye wa hmadia road ye ne chama UNESCO e na bo so pa brekum ye wona masua station bembe sabo sana ase ena kumasi asafo labor runabout odo ni chia tonsu kwan ye ne alpha na omega ena share fence wall sanso na nkan so kwahyeman ye ne Presby church ena ye direct opposite a obehu ya chia kwan e wo ho enti obi bia yare titiwa ye infections ya mabobo boso yi ne signs no ne symptoms ya dose me boso na ye nkonne
me kase obi hu je hu kire no nanso na ye infections yare na Jimmy number no be number no be hia pa ye number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no na me kai o minua ba minua be ma ani gisem ne se ne yare afa Akoma catlight ete se bia bo wani so na doctor ka che se o akaketu e na se ketu e de gugu so eye kese abra na yenye surgery na operation nyima wa akwantu fo ye kanfo koto ya kwantu ko mixture no akwantu ko no busumi mi no pe na san kwa ya sabe ko che doctor na doc o ka se me san mrebio na etesen wo se we ka do ete no ekọ Akoma no brabo ya sabia wa e fatase mo waduma di guso be mo wadu e se mo waduma wo nom ai mo waduma wa nom yo na ba kire yen dog me panye ye de ye nom nko da bi o ba se the situations tie no ene be hweso be mo wadu nti wani yare bia me kan form ase bra akwantuo clinic o be dura e be boa na se wo de hwe na enye kese a kwa bontin ba bia glasto bia na se pharmacy bia na se herbal shop bia bowuram o kwa so pa akwantuo ko me se ne eye ani ho adwuma koko yare na afifiri wa okoto ete moja nko a na wa pose wani okwan wo minimu ade be chi bia wo niema nko ye woni padua koko yare hawa ana koko nso na guto wa hu se ba bia afifiri ko no okon ase nyina na se wani mu nyina ese ya kope akwantuo ko mixture sans na wo pressure diabetes meso bra clinic oba yesi pressure enye yare ye na yenya kukudu esi pressure enye yare oba ebetumi abo kama endi ba bibia wo bia ye nuro miensa na ewo dwaso wo ho akoye mame abesam ho edwoso ko what do you call it edwoso ye mame fancy stores we edwoso bia no okọ ho a obenya bia to ebu ewo ho na obo ase smart herba okotutuka boss herba obenya bia to VOA ewo ho sanso na wo kebu a ko boachi ansa ana mensa ho abenya bi ato enkran so o kan shi dagle ba bi eto oduro bia na kwa akwanto no obenya bi ato akwanto kwa de se de agi ne din dia be ya sure say herbal shop ne pharmacy shop bia kwa abu ewo ho obenya bi ato that's right number no so hia pa dia number no bia de etwa to number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no o here chi akwan a o frɛ numbers ya wonsa bekan nyame nhyira odasenne ye besen hia bi okay Dr. Nyame ensha o papa eyenura ebo adwuma pa memre da kwanhwefo doctor for no wonma kan bomu a wo mo de adu papa yi aba adwaso nti ya pebinentu yade ase emfa emao Mr. Nkra bibia wo de ni adumo mami yo na wo yire adwa cha ne ho yade pa cha nyame adum sa wo kasa nyame adum ne ho ya na je se bibia e boko ho mami se ja sa mi nyango bo na dum ni fe bia ni fe ntwe ni de ka sa wo yire waje so fefefe wo da so wade adwa cha pa cho no ana wo ho mo na sia ensensem ni nyama bia ba ma Akoma FM akatia sisu kakra Chemi mudia na ba ya wa ba wati sky no wande nkora nwatwe pie mu afede akatia sisu wo nchire mu chire bibia mu chire me na me da sire adwuma kwa wo ye dia wo ni za padi na mdiko hu no wasi ni no first born ena kasa ni bom dia ban kwa wanya be 20 something 22 and 21 hu e bom dia ni nyame and to acham to na kwada ni dia no kwa na simi ware ni bi ni ja e ko ya kwada ni dia no ba ye ko pase ni shi ejuma no ko to tela na dia di ma ko to so hu ni na di ma no e ba da ni dia ni ye no na to acham ka se wasire ni nti ngwa wade nti ye hwe na ye de ye nwade
nsi mati eti sabi so fa bia o di enim ko dani dia nyame fa ne kra nsi ye frɛ no eni ko na gi aja ye dani die wie ye ho e ma no abomi dua ni adani Akoma FM o ha no abomi dua ni adani na nsi antamu ye wo ha na ye no se wa bre ikire na me nware ba kunya de nka no nsi wo mate ajompa mami wonu akwa akofihwe obai bi mami aye bibia nyina obai be biye eni na o twi obai no baba ya ba ko ka kire si dada mami akowura gya ya woro no pa ne to ase ya gyae isu bua o si hwe ampa ya kan ya na ye ba kan no dani bia no eni na nsa edan no eyemi eni kutua no eda na wo tia no me yisa beda na wo ti ebo wa no koko hisu wo bo pum me ye funu me ma sini ni po teka jaka me hwe na ma pa de na ko hospital obi epunu na wo se me boa ono yire ne da no ko nan ni ni ti do ne me da ko ba ko ti ni ade amati afi madam me ka se bia na dwene pan ai e fata ya no wata sada ni bia no e ko bia be nan ya se nimu dada ni na ka ho afi bia 7.9 Kumasi e sa wo ha last year ko fo ma fa ba de fo ja ejuma ye ko so patra na me ya na fa ba de fo e fa ba de fo be ba ye no mo se ye ko ayen fa sekan ko no me ye se ni omo ko he ma me ya dem wo se ma me ya no ba de be am ko he ni dem o ba de be no mo se tika se de se dani dem anya fi ye ka se ya no sa bubia kan ba de fi ji ho ubia yura ho ni sa ye ni ye de sa dani bia no Akoma FM na ho di free edan na wodamu no so ma ono no kra me na sa ko dada na den bi sa because mo bi sa de cha de o se be am dan me hu ko me no kra no be do me hu ko me sa okay so na do hu ahora ni dada na ma bi si awu ni se shi pa ho no e ba ho no no se e bi odana no ho to no si afedia e wo ho ha ni mbre bi e ba no bi sa ma sem si uni so dokuto an so ada hu yuri ai na me ni kasa ni wa wo no ojina nda to atini ojina kanta to atini e sin kun so ni pejina ho ni mukora ni na jina ho na o ka ne to aso e muba ni hu ana o de ayi no o ba ko to na da se na mi sabi ma me ma ye ayi no che ni ko na me be ma ba ko fi o di ka buru bia me na nyame e me ni chi ma ko ya ni be CCS7 years ndi ba su ku mu tikire aware ye di ko hinfa ahwana msisa dia boyi die ya dane yi sene ti asie ndi ko to papa moni ena msi ko fre ma bishi na fo ne ku sia ko di ko me ti fo ne ku ni to fo ni ne ku sia no mdo mi chi ni ka ya wa se ni bi se die ba ta wuti ne na me tie bibia wo ka bia antito aso ase die o so mbo bi na wa be twene niama efusa me ye na atikuru nti na ya na omushija e ba se be si yi kaja kokoi bo ya sasi ni ye ba se be si na makosi bitia me nse bo ho wa be twene niama nyina firi bebi ya no wa sa tiri mi sa ko wodan so me mpasa bu nyama fi bat ma boso e puno ndam bibia ndam ahwa na mturika ko bo papa ma ni o fa se ko kan wa dwini ye ye wu ya de tena abodi aka wa na ye ndai papa kan wa ntia sia fi sori a wo de na mo mehe ko wale ba no apa mi se me da moto mo he ni se o na no trekira manfo o na ma no trekira manfo na manfo kan ya fi we fi ni ko yere ni ita sulit in factor sulit ndi tumba ni ko ni ya si ko pe mi si wa si ni ya mi si ni ko fa mi si fu ni ba ye dan ba ko no ya ba ko no mo ye mi ska mo ji ye no enya agro 20 si da ho sei
na ka 2 million ta da dina me baba ko yare nam sin ko ji 2 million ti da ba ko na me kaka no na dem se mi ti se so wote ni ma tire free e da wo mi ma ko tena ba bi ni si ya ho na utia afedie na ko bon krata si bia bona obo me ni die ni ti ase ni twa because bia adi kan nyame enya na ti sa yare din pan ti nya dia mede na tire bia bon yo o sebi awade ti ni fami ko ba bia anajo ya na ko dan ho anajo ti ni no ba to so nanu inu so ku ni ko to eni ma de bre o yire no so ni ska o yire na de mane ko ni ska ni mo bi na bi dia mo bi aka hon ni dia bon nam so ese ma me na wo te hon mo sa no dia bo wa bo me no after the last minute o bo bia no de to so no dia bon nya no ma me bi na sa ko da ni sa bia no ko am ko bo bo sia na me de ma me no da ni bo sia ko me ntia na me ya afidie dia bona chi obubu anyi na afidie me kuwo tane me dia na mo na me sa yo wabom dia we nyina ma yare tutu ni na be ma ba ko pe wabom dia we nyina chi no o sa so be kumi enye poku ba ni ko yare me ho mpan ya ho na me de se me bo akoma no wa bia ni a oni kwala ni bia me bo akoma ni wa bia na oni kwala ni isu to ho no sabi se majuma ye yensu ye mi esrebni ye se de ye japade de mayema na ebi ba bi na se sabe ni amehwe ni yire no adi mechi abra beti me kata kra ye da ma o fadi bi wu a nkwala ne dia edi ma me no bi samia sa na tie ya boni tra hello Mr. Anyimadu yetie pa Mr. Ayinkra to asoma me be sa bi sa oduabo no asem ti si na ye nka duabo no asem ti na me krete duabo no ti no wasase obeye de obekuni wono ne no dia na me obe poison me nti na me si dia nya dia sabi oba wa bo dua eburu be 50 na saka so obe poison because obi a ono wa wi koto da no ka so oba wi kura nya na ade ya ha ji fra the president no so be president na dia na mtini me ndanda wo dem ndan ko me nuwa dia ni ti mebo akoma ma ono ma ere adi ti me bona akoma ni no medidi ye bibie nyina na mtini dia ya dia ma ere me di na dia ni bi on one time be ko sise eduma ni nyina yeye ni dia ho okay tese mo ajai me bua ise dia in fact me na because mama mpase ni se sabi eni wa juma pa wo ye mpacho sabu ni kunu to kwa watrete nda kokura so bekunu okay yan fa no to na yenko eduabon sam no so de di nkan na wo boy na enya wo no e de pote na aye na nse eduabon ni nyina so ya na enyina e de pote na aye oba no bo udi enya wo mame sabi enti na de bia ye kwa asore ye sie sire bon fache ipa de ayira babu kwa kasi nobody is perfect was look at dear a year and kakawa bear be boss and obi also obi ya so wu obi e ka kira wu o da be kire no ipi dia body dem wo ha na e dia na ko fa dia body ba dia na de ye cha wo bo udua na pesa o ka cham dia na ye ni kasa ya ni ka ise ni ya uti ho no ma na ko fa ntokwa ba ba hio uti bi wa no wo bo udua unya ni shi tuwa no ko fa ntokwa ba hio unya fi tuwa no fa ntokwa ba hio ya bo udua ebra wo si gina se wo ye sabe twakosi ni etu peso wade ukrom ni woni we yire pa ni acha adwene ho no wo hye ne bo so obepata na nam se waye sremi ni de wodim na kade sa wo ware bia ka ogire ho a e wasa wo pata pani no e ma ne bodwo so ansana wodi bia beka ho boba na wo hye acha na bo no di so pato wo krampo no ko pe man bi ko abe ma mi sa de waka wonu aba waka no pre wonu ko pe no wonu kwa wanka empete de kire no kwa na me ye ya na me si udie nyame aduma e cha wo ka so ba ntuma 20 me si ntuma 20 ka cha na kai no so wanka ha ya me si ntuma 20 e wo committee for sem mo ba me committee for okay e cha wo se madan kasa pato mami kasa okay kasa na mintie o
mpacho onu okope onu kwa no kope mma be na ya se mbae ama no mu da na mkacha si wo kura no sebi dia wo nya abote se nya me bo ma wade no esipia meden ni wo ho asida meden me de da wase oh ana last one akwa ka ni agrasa ai magi 20 na me se wo dia ya mo mpa na nyankopon fa ye de Mr. Hinkra me pese asema ye ka mu nokura pa nti na bia obodua na enya wo no because nokura dia wo ka nokura baby adu bagina bia wutri mu fan woni oba ne ti ase se wo ware me pese obeka bia nti me no na se ye to ankomo no so wo oba ne te ne ho ase se wo ware bia ka ho ama wo hye ne bo se wo ma ne ntoma 20 no ma ne dressing bag won ka bia san kroba no isi mi kwa me mi to no kura mpo na ka tem se wa bre ni wari bin ka ho no akopɛ o baba bi ni na ntrase anka zimbo ni ntrase eba una odi tu na ni mu ana se oba no na ka kye se wa bre wori ana di tu ni se wa bre na wari enso ye bre me pacho awari no o ka se die na ekoso na no na no wa bre na no wa die ne nuom na no wa bre die pote no odi gina so ka se wa bre nti wari bi ka na ho ma me pacho ni so no na ka se wa brink ni wara wa ni bi wari oba ni bi kan ho no wa se bia o fa we ba wa se da bi enye ana nya min cha de me ko efie na me ko nya e ko ni ba de bai wodi ni ba na satan ne te sen akwa homa bo na so ba na kwa homa no e cha ma wotwe na ba na kwa homa sen ana yere keto an so ba na kwa homa sen ma me enu kwa mpo de ni na ye no adua ni bom te oba na no adua ni ye bibia ko hweri si ko si agya ye prapra ni dem nyamba nyina akire no tepi abonten amanfo keka nsam kire ni na yi bai na ye no cross se echa na edu so na akwa ne nchen a wo se woni ne down da so ba hananim etiji so nanim ebutu ba bi ansa no watimi na chia na sa na nete tani kwa sisem ni na mama asem ni dia kwa dia ni kwa da ni se na ni dia kwa da asem wo kan kwa ni ntako ba bia kwa se bia me se wo so kan yo dabi ebian se wo so kan se wono yire keto ahya da mu obebo opro mu pam se ni yam ye ne ya na bia na woni oba ne dan se wo so gu na ni mase ana wo so gu na ni mase mama da ya nyu dia ne to ne dia ne to nchai you kan okre mama kan okre se oba sabi me ni wa da mu kwala wi na ka to ti fo ni buti fo ni si San wo ye me okay it is a see no say de wa wo kan wo say e cha no wa nkwa terms bia so obaje ntuma aduo na mom wo na wo share wo bo wo di oba keto ne ba di mfie sai wo di oba keto ne ba ni afe kra afi aba eti bona wo share cha da ba na wa dwi so obedi so mi ka se ma se bo mi si mi amene ne tanam ka che se wo so obeto oba ni bia ma mi se o nya mi adum let the bibia nyina esofibia nya ni de meye ana ka kire no man say Mr. Ahinkra mami misao wo yeslemi woni ma wade dodo na kade sa wo yire pani na sa wo wade bia ka ho anhye be na ya na wo ho wankasa kire anhye be na wo ho o ti ya wade bia ka ho a wo yire pani na wade bia ka ho anhye be na ya na wo ho sremfo de ye kurom de ye kurom se sabi sremfo no obia wo ne trap o da me kire no obi eye ni die se ya on ti mi fan compare obi die se ti me ka wankasa wo die no wo die no aha da bi ya the time na ya adwuma mama on time ya the time na ya adwuma me say wankasa twakwasefo mama mre mu no sa wari bia ka yire ho aya na hye be na wo ho mra be de gu ho enu aso akobọ ọba na ma ne se ye me de yire ba o ma ne fi e de ku mi de sa ne wo bua me busa papa wo na me busa papa afa wo de enti oba ne bru nua na nya wo no na me busa just obu mi kwase a wo de enti oba ne bo dua na nya wo no obu mi kwase papa wo de enti oba dua na nya wo no kuto no ba wo ba kwa ye japade Mr. Hinkra wo ne oba ye japade wade ne bowre adwirigwiri fo ma wa ye koko aba wo ware foforo aka ho a akwaroma bo no ena no na aka se eho aka de mo de nya ne sa na no aso akofo oba de na ba wanka sa sema wo ka be ma na ko wanu mami ko na ka che ni ma ko huma ana sabi mami asema wo bi sei ni wa wo gina wo pa no what create ku da so be ku ni pa wa chen
do ho mu ka o bumi enfam fa kwantene ni so se me no abrenti se japade nti me na ka se bi oba ye no kwa no tete wa tete ni so be kumi no enu ho asem ni na wo ye den o ka kire dabi won ka so be kumi wa ba ye di dua body ye twinanim sa program no tie na hyase ye twinanim anya hwekwa no wo ma nwotwe nya botele tie me wakasa bi me say ye ha no ye nyina wo bi achi oba ne ba ne dua body ye twinanim se di kwan se dua bo epie na no sa sesi ano kwante no na ye fa so japade no ba ne de wom esi so ba na wo ye na de ba ne de am no tieni ni ye flemi ni om ka so si ye nte japade o ye wu a ye madia ti ọba no ene wotie no a mo ye japade na sesi awade na guo no bona ko homa bona ko homa de bia me bona ko homa ene nyina bona ko homa enura enansan nda kwa me bona ko homa akọhoma ne yasan 87 na me akoko tu bedwom akụkọ tubedwo edu de abụọ na ọba tubedwom akọhoma sa na abụọ ọba no akoko tubedwom akụkọ wonya akụkọ wo ye nipa me se akọhoma sa na abụọ ọba no na ansan dem mana ko ma space bi ye bo di o ho ye banchi o ho bi ya o ho wona ko ma space bi okay eja pade ne de ba na ọba ne de no ya beje sawari na gudi a e wasa so ọba no no tibi ko ba ne bra on tibi ma bra anya eja pade we na nka se wo bru nia wo sene ne ya no wo bru nia wo so wo bru nia mo ja de ọba ne de ọba ya twananim ọba no paware na se trank wa mru nia wa yemfom so awade na gu eja pade ne de wasa o ma ne bie e wasa wo so no empata sa na wo je tie me wo so tie yen wakasa bia tie yen eja empata sa na wo je se asa wo so empawade ne biem ana ọba no da so wa no okay eti kasa wo se mpata sa na wo je ofa madam meji ayi 10 million yensa 3000 there's a news my third person says my first person my third person doctor my third person my third was what better than 10 million oh Yehovah my third person 30 million no Dr. Benson. Oh man. Dr. Wonder. Oh, they tell me say I refer to you for Bibraha. When you refer ni bia o. I refer so no wa kan na aso wo kan ne nsa o ko hwe ne papa nim na papa se kan. Dr. say bia boko. Ya de share no sa no ho ye. Yedim sabre pam ye ba be dia dance ye. Ba be dia dance ye pa. Ba say bafu. Okay, ye call Dr. Mensa, Dr. Wonder. Ya de nchia kese ma wo mo hwe akoma awie na fe yaboa na wo mo a so say ejata we program we no ya de sua e bia adwenim na da bia meka me say obi wa na sasa di nachi yes sasa di wachi a he o de opa me yemfa nkotena ayi aban mu oba be da zero o de me ma example obi se obi a wabra ya djuma mfie bebribi e bi kola sese ne nsa masi chechi e na ye busa nse nti wo ma asai o se o je ne 10 million me nsa enye sasa yes sasa bi di nachi e be di ni nya sa je se owuom enti me sra wa wo hwe yen wa wo tie yen sasa ehu pa obi wo ho a mane wi asisi ka nyina sasa di na chinti ni nyina be hie o he obi wo no mo he o de opa mane kwan se e de na ewi ase nyina ban fa ma wo obeka se mane 10 million miensa 87.9 enti sasa di wachi a ebre wo no masia koduru owuom wa bra gbachia hwe emfi aduonu no wode adi na chi a yese wo se ka de be man fa wo se imagine 10 million miensa mi hia hwe bio enti misrawo se wo pese wa bra bokwan tene a haban na nyame boye no nya bibia nti o wode manipa se yemfa nye ye ho nnuro yemfa bi nsa ye ho yale ebi wo no mo ahonhom bi wa entimi
na sasa de obi achi a etimi se na normal bebre ono nko amese obi timi ka kokokora na waboka ni nyina ye sasa ensu adwuma so nke ye boka enti bedwale sasa duro da bia meka mese sasa duro no eye tumi edi wachire na no obi wa na busunya ofiri mu ebi wo no ma na ye de edi wachi mese ablante ebi agya tawia wo bobra enyeye ena obi donfo obi to test man se gitwi no what test mu no wo si men pepepepe fra no pakosi anwumre ye mfo ena sofo bi hu no no krache gina ho o gina ya no na wo ka ya o de ya dwuma sa ye ma wo se sofo obi antika ne wo se hwe uni ho homani ka na ye ma wo wura sasa di wachi nti ko pesa se duro dwale ko Dr. Mensa ho enti mesra wo ebo ba bia wo bia no hunu se adwuma na wo mu ayetua wo ka kese enso wuntimi mfa nya hwe na ye sasa ni di wachire dwuma dia wudi ye nkoso obi wa ye fa na dwuma ne ade ye chia gisi yi na di wono nko a ne dwuma die koso no na se bre ba ntem enti obi asasa di wachi bia bra bedware sasa duro ya anafana na ku ne ba yi kwa atema no ma abai ne yakeka bomu na wudi dware wo krada anadudu mienu na abedware wo ye be ma ye ne oba na wo oba ye ne be ma na nyesem wo da mpa so na me ka ho asem sex ana enamu nhia mudie ho asem na me kan oba ubu nsa ye nwale bi be ma nso wo dwale ye ne oba enhia ye nwe na mono utimi dwale adure na nso ni wi a wade ho no obi wo ho ase de ye kan wanum nu bone a wi mese nyame ya dom adase ne ye de abrante bi beba ha na sa abrante ne ba ba di adanse bi a ehu me ko to no ba bi ne ye ka na ho asem se wonu de wonum bibia bi e na omode ne share mensa me ka chen se 4 days pe mem stopping no me mane no bi na ya na omu se me na me wotumi nya me na me wotumi nyame bon habae no wode no ma hihye mu dada eni se onya hunu na kwan ne se de esi process no ne ade a kwan bia so de kan nipa na wo se de e ha ni gyae me de adoro ka brante ni se pe afa ni yamu wi ni nubone o nyina wa fi ni nyina to agu asa e na honhom na e ha no na e fe na ya matanga no wono so ontimi ma ne so biu enu nti wade de hono no mesi hunu na ne ho se de esi aye fe no enya sem ketoa na dance die beba na wotwe se ne enu nti obi a obe anum wi aseye ebi akwara ne kwan a wasiso a wokọ no wo chi adodo je se oboa no mesro boa no na oba no wonne ne ho se oba enum wi ni nubone se na wa moa na ontimi ne ne ho enti na sa akota we mani abere a meka sa de we ho asem sa no wi tramadol cocaine ni nubone aka wonom no ubehu ye ne a ye wo moa de beboa ontimi makona ofre ye ne a ye betumi ye delivery service be bia wo bia de bebrew ya de brewa na ya kire o se de obesi di afra na aduane ya me na die ontimi no mu bie da wade ne ho no entimi sra wo ba tai a wo ba oje nsemo ba bia akwara na no makoduro bia wo de aye call wo frɛ ne a ne ya de abra ba bia wo bia ebo adara me ka se obi o kasa na no mu bon ya ebre ni afa papenti ye betena sa mitwa no ma so tietia enu mu kankan yale afa atu atosi pa ya metaka wo wura bi obeye madwuma sem na nsa sei mesekrache wonu mu bon dodo wadwuma no de wo ya ade but sent wo num enti meboa wo me man na duro 3 days ya eja yo se enti ne efro doctor one day enti mesra wo ebo ba bia wo bia wonu mu bon sent wo num wako ache me mo waduro 3 days ebeja but duro de obenom ne nenso 7 days Who su Dr. Mensa Drabo se bidin Dr. Wonder no. Akwa ya didin fatado a. E fatado ne akono. Enti retentive memory dro so ho. Wo mo mo wire te fra asem. Ana obi akwala wa bon, obi wa he. O de opa achi wi ase ade nyina, o kan a wo se be. O de ne number bi hunu saa. He, ebi ane de ototo papa so yi. O hia retentive memory. Beboa no o kan sama afi kura hunu ba bi on fa ne tin nkonko pem enti mesrawo wo hia retentive memory samenk retimem herbal powder wo de wo di se pe wo so wadwinu ma bie se ehu na wo na wo sene no Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina yedi pakro no na yede ye number etudwa enti ma honye ha na twere ebi nso kura mpo na pese wo sapo me eno de anajudu mienu me so le bo pitiri tenase a mi wo bia WhatsApp message ya no opa ye voice message open so a chat ni nyina meyi wa no kama enti eja tawi ya wa ha de na wo de ye number betudwa ye wi a na chese ye wi a ye nkasa biu jo atiefo ne ahwefo Dr. Mensa o kuma se kotwi
Guinness Depo, one of Dr. Mensa, Akoma before you were Chum, 87.9 Nebra Kuchi, Nebeka Chikas and the chair, Dr. Mensa, not Dr. So in Yabo chair, not on for Chikasa, in you are not, never behind the camera. Dr. Mensa, the WhatsApp line, 0244 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and 027 11 73 551 027 11 73 551 number we NC Dr. Mensa the number 0532 92 80 95 0532 92 80 95 Mama ye okotwi okay na omo nyame pe omaje omo se de meta aka da no omo nyina chine nyame ya do mba hwe machiri kwaye okay ena obi anso o pe ne baje no afiri de ne nwo ye mu no obe frɛ me no wa kire se bia ontimi bia na obi otamale bolega do ho a ontimi mma wo fra doctor mintimi mo ne nya nde me se edo ne bo ye se nti sende bra wo send ba ya me di me hu ni nti ye be delivery service ye be parcel kama ne ye de abro ne a kire se de obesi aya ma no ba ku bi kura friend all season eno de ano wode ne akopem se hetimi bibia bi enti mawie nyame ya doma wo kina omo nyame pe o maje omo nyina beto ame okotwi na fi o ma beje o ma yale sa yale aka nyina de Dr. Mensa kuta Mensa msikusuya okay enti nyame ya doma a minimum se da se ne ye be san ehia bi Dr. Mensa Dr. Wonder kwasi broni na didi ni ma no nam se wo bo adwuma ama broni kura hu sampa Dr. no ewadro eno ti Dr. Mensa hom bomade afa ade hye ne ko na de watu nsawe ato no boni mu ntentan no Dr. enye no ema na ye kopoma de so wo Sinel Fashion one more ewadwase Elite College achi wa Madam Kama nyamisuro woni mu wapoma de se no nti mesrawo entade bia nkora ntade titiri nkora de bewie school suku ntade ni nyina fa kona Sinel Fashion wampam bi kama enfa ma asofo ntade kwa afo ntade ni nyina wopam ayefro de eba na de pampa de a eye Sinel Fashion wa pesa wusua ade pam mesrawo enye free wo pesa wusua ade pam a bomoden na won kira wusua bi pen wo pesa wonsa ekokwa so a Sinel Fashion ebebo na ene styles ahodo ni nyina wa kira se de obesi atwa no na channel so wa chichi na pesa wo ba accommodation enka ho no asa wankasa we pa ba bi na chese wa ha woda na atim kama na watimi asua adwuma eno ti frɛ madam e wo 0242 21 2839 0242 21 2839 adwase Elite College achi hom ena Sinel Fashion edi ne dwuma echa Fame tension afa wo ho tension afa metewase tension afa be ma ne beba waje tum se ye nhwe nanim eti wono ankasa beba na emomo no em se eyempre ho pachai ede na opre ho se me kasem bida unkasa afidie mu da ho nti afidie no na okay eti wo se mpata no wo gisen 3 billion 3 billion mabre 3 billion okay 3 billion yes saying base 100 million miensa 100 million miensa 100 million miensa 300 million no 3 billion 3 billion awoje na say 1 billion 1 billion and 100 million be say 30 ananya sa 100 million 10 ay 1 billion 100 million 20 ay 2 billion and 100 million 30 ay 3 billion eti da wo kana say 100 million sa aduasa na wuji yo 3 billion 300,000 okay be man so be bahanti be hwe na ahwefo na da ho na ye ton ni na benya 3 billion no de asa masomo no mabre ya bi se japade no ye hwede a chew mabre me brand de wa bre na so bread bi wo ho ma me de meka kire wo na apɛ na wo bre ye hwe japade na mo ye no ye da ho ni nyina ne kasa ye cha enye wo nkwa wo de nkora wom be ma no so wom ni nyina no wo fa na be du 3 billion de okay be ma ne be ba enti ye be twen na be ma ne ba na de ono so be yi ne ho ano e wo ho no de nya bote won kasa bi mu de no first time ate wase na me kanfo ade a kire wo bibia pesa wo ye business se adwumakuo bi aba ya wonom ebe ma wontete ye wan kasa wo ye adwuma dada anasa fe na wo pa adwuma bi wo sika bi da ho
wo pesa wo de kra eniema ene na mekamfo e de akira wo se adwumakuo bi aba ya wo mo be kira wo se de wo besi akra nioma e de free China mine mu e de aba wo man Ghana mu a wo mra ho kra wei enya afa na ade kosi obi so konkwachi konko bia wankasa wo mo ma training no na wa mobile money wo de akra wo niema ebretia bi mu na wo niema na ba na chese wo nsa aka na wo mo say chocolate luxury wo mo adwumakuo ne din no wo mo so wo be kumase na wo no be kira se de wo be kra niema wo so be kwakwan so akwa niema ne bi dia ba we kwa de wo nkọ wo te ha ya na ade usika na ade akra wo de akra na de ma ne ye de kra ne se enye sika kase bia wo wo si a free 500 Ghana cedis eko bia no wo me kira se de wo be se de akra niema na wo de ba e de free phone accessories e de ma e de siesie fie afei entade enwi egudia hodo diapers ene niema bebra ye kra e de free China eba ne nyina wo mo ba be kira se de wo de 500 Ghana cedis eko be kra sa niema bia ba se wankasa de gu fie yuso ana wo ton no wo no mo e kira eno ti yen hye ne so se ticket na wo de kwa kwagye ntete no e 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis na wo mo e de class ne be hye so bo so me ya ye besimi October bo so me no ne de to so aduono nson ene de to so aduono nwotwe eye nanu ena wo mo de tete wo da biara da eye no ndu anopa na mo pon no mienu eno ti yesra wo de time wom bo mo de na gi number isesi a mimi se me de mo ba jim bo mo de na gi number isesi a ne to ticket no e fa to nam se wo mo se da ne duru ho no ma wo nya ticket ni bi nto ena ade awuram eye 0508 93 1230 0508 93 1230 0508 93 1230 ene de Ghana na ekọ no wanfa adwuma ne bia nka de ho a enye ye no nti we de eyasemde ene omode aba na ne nyina so besi pia agisa wa apomuden enti ekọ Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Gabi ene sister do fia kwa ba se bi bia boko de adwu bia hu adre se me kula mi hia mi chama mi obetra ha yo ya mo brevi na adwuma na den o kama mbufu se mi akra ka betua etina no we dia na missing grass obra metua ma no 10 years and 10 years and ka betua na ke twa some na ka etie okay Dr. Gabi dia se bibia boko and then we say Dr. Dia Kokureji pa nti are ready Grace Gift yanko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ya transia obi anim say quality health and wasem ne ya kan because nipa da se ne apomuden dadwen o sori na se wo hia wonua a wo pe na asempa na obisa ne se akosua na wo te sen na o ka che me se bra enyo na obisa ne se enye sesen na o ka che se maha eye me ya me se ayarehosem na answer ne be kasa ne be ma sister Jubidi e kira kwan na tudwa na wa my numbers no answer ne kasa Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services asoye Ghana ha nyina ya soye ne yemienu Kumasi branch na Enkran branch Kumasi de no e wo school Oshim School Junction Barakese kwaso ne mpempi ya na dodo na ataira ekosi Oshimase yesra o manye Oshimase we ye Oshim School Junction e Barakese road no enti sa wo kọ Barakese a School Junction e wo benkum enti bonkum so wani kira Barakese ne benkum so on e signboard ni sika kaka enya sister dwube yira no be sha certificate anticate an won fa ka wa he enti kejeti an won fa Barakese ka okay ena obi so on ma bia na okokopie abrepo Junction enti wo gina Angel FM Abrosana se hono ma baby a cars ni gina na trotro ne taxis no ubenya Barakese kwan no ene kwan ne ko straight no ubenya Barakese car no wafa wo de osi wo munsi wo School Junction Oshim School Junction enti wo si wo School Junction hona signboard ni wo benkum ena yaso e hono wo nifa kwan na da nifa so awusane ko form kakra bia fefefe te se hotel kama eho ena Grace Gift wo ena Enkran pumpuni mantem so new Achimota Petroleum Bungalow ye Family Life International School no ena edi nhwani mu saa bia ho na omo san so frɛ honum ni boy town eho no ma ye san so frɛ honum ni boy town
eno de 4 junction ube hu say Grace Gift e wo benkum wo kɔ ayiwa e na we nsuo nifa ene ne di nhwani mu enti me sro mo frɛ na mo ne yɛntwetwe nkɔmmɔ e wo 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126 123 enko Dr. Gabi Omra and then 3 days and a brebi e kan asem kyerɛ me ɔso ɔware January no January na ɔware na yare take neere ɔware wie no ɔse almost February ɔware January February pepepe na yare take neere bisine ɔse yare no aha neere ne saa bisin na me no kase Akoma FM 87.9 Kumasi. Because of that inti sebe wadwenya ma insiso sister can you imagine say mumen kanokure on say awade no be ma ko ware ewom say ye be wo ba ewom so odo but on say physical na nkasa nso kan ye friend sex na nkasa kan na waware oba January na February yare attacking from then when to have sex bi mbisi ne uni masema bra na ka kire me o say bra senka me kwakọ ware oba na nka ka kire me say nanum ye ne da nka manye because ade ba kwa me critical on that yes ade no me ye mistake because me hu sade no bi da obi ware ni kunu o ware ni kunu no anche ena ni kunu benya problem a ontumi ne na ntama oba no so aka nsinsemu besi ne sister ye ka apomodi bibire na didi agro se enka wa adwene ne se de ye ka na agro ne yedi na could you imagine say abrante na husisi ne ho na sa de we yato no o de fine because me ke wakwa kodi asori di mu a ye preach say me mo dwuma mfa wo yere chi it one person also stick it to that kind of purity onye enti I wish you see ye betimi atana so ba no be continue ayare na se yare no nko dangerous o na we dey enti dey can say amanfo hwe o mapomudin yi okay asantifo bu baby o se aduane a wa meto wo ma me agade no na nka hu a e wo so ye den utwam uchiri nkura ba sa adbe no ya to atwene ye mfa nya adwuma sanke ye di adwuma ho ka yare friend say yare nke nya bi da because me ba wiase we mu amba beto ye beto se ye nana no no mudi kosua ne ya kosua akokɔ bema a ofuru akokɔ ba na akokɔ ba no to ye sa kosua ne yedi eno kura no awusuo no kyerɛ yɛsɛ yɛbɛdi a once a year saa na kyerɛ yɛn nti free kitchen hɔ no yɛde saa de na tete yɛn sɛ wobɛnya akokɔ awe a akokɔ no ɛyɛ fie akokɔ ankasa a otumi bɛrima tumi foro no anaa ɔyɛ ɔbɛrima a ɔtumi foro ɔbaa saa aboa no yɛku no sɛ akokɔ a yɛweɛ ɛno koraa no awusuo no da ne krataa de kyerɛ nananom sɛ yɛndi na everyday once a year ne yɛawe once a year eburo nya no se o wiwi a that week no amu ni atwe bentoa ne ya saw adechi ya dudu ehye aboa no nso ofiri mogam de o wi kogu yam no asane be yefri ho nti yare no kura no unya bi no yare uwi a Christmas ni twam a wasa class best 2 months ana 7 months akwa fu wa exercise akwaba nti apomodin no ho but yemi sane say ni edidi that's the question hwem ya ni nipa da sanidi enero we be na pia chemical show mo system num because ye dey atu yotim se pintin bia da me it will be didi anyhow awpe but say yare kan nipa na say bi why mo Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services asema e kan de bia ne say ye dey say oba ye nchen a ye be kan ne say bia ne boni na de yare ne ba ya e mo watwe wo firi because ye pe wapomudi ni yi enti twa so otwe hu ya den efiri ho se na be ya eduro na ekɔ mu no betimi aye den akosa wo yade yi se nkwamwa no e fa ni immune system no se every day bia no wo de aduane boni e hye body nim na se e ferment na produce acid a e ya suppress sa nkwamwa no am yeso jafo no eto ma ho de mo de kutia yade no e ya na wo fom
It you prefer say nnuane bɔne nyinaa ne obe put no aside no wadu nnuane ɛboa body no yɛ nnuane a e boost immune system yɛ nnuane a e boost cells yɛ nnuane a e regenerate cells more natural ones no ɛne yɛ de ma wɔn yɛ aduane di deɛ bɛyɛ no wa regain ne wa pomuden ne back eti ya na binum bisa sa na great gift crowd the magic bɛn na ɛwɔ nti a yɛ de yadeɛ no ba ɛyɛ a ne yɛtumi kɔnka yadeɛ no secret mbi na me kyerɛ wi sister hwɛ competent ayaresa bia no sɛ wokɔ wa ho ɔbɛsa wo yadeɛ a that hospital no bɛ begin with cleansing yɛ ɔmu ahodoɔ your stomach cleansing your colon cleanser your skin one and your mogya mu deɛ eti mogya mu deɛ no varieties of fruit and vegetables in juice form deɛ bɛyɛ na sɛ impurities bi wɔ blood ni mu a element from those natural friends and staffs no ebetuma kɔ na akɔ converting out of the system na ma mogya na sipie sita me kama asɛm sɛ mogya bi mu yɛ fi bia no mogya mu apie sɛ mogya mu pia enye nhyira wo ebetuma ma any problem bia obu a ɔse ɔtena sa na nansa akye no ana so onye police ana onsuja very good problem ni yɛ sɛ mogya ni ntimi flow to that side nti that side ni nya nkwa cause mogya mu na nkwa wo na ba ne sɛ na mogya ni ntimi flow one sɛ nya bibi le blocking na ebu ana mogya na kasa mu api nti ni mu sa ana kan tum sɛ tuma fam akwa ko pio ba bi twase pie e ma nkwa ba ho eti I recommend say mogya best quality bi anya mogya yɛ ti sɛ churo ti sɛ nsuo light and let me have it free flow in the system then one kasa kitam from a pipe friend oxygen so about grace gifter in yes a color your friends and blood cleansing and e be ya ma na mogya na sesa so skin cleansing e be because skin also one of the ways our body need to eliminate sabi efri ni mu one sweat in fifty very good some fifty no body no ways our the friends yade free mu no to throw waste impurities out it is a Johnson it is a 777 previous ayani say ka wu na ma out a the problem ba say what else ta the Johnson hyehyɛ sister one hwa ubenya yade akese wo system no o minimum bi o the Johnson ta hye no eduru abi no na yes o hye wa hye nsuo yes Johnson ba a waste product it was say body need letting out so na fifiri here etie it therefore and say hye ne ma tight here to the extent say en fifiri ne ba entimi nya kwan nya den empie en say yesrasra nko bi no mu a say be chifi ebi sin tokuya na e was skin no so it was say my skin ne free and unti na nyankopɔ kura po bo ni padua no otwa adware ye de man sister open one of the best way so be keep health adware ka yey so open adware a o en fifiri ba out a body ne be say absorb ya ko inside ye chi a ye ko especially Ghana efi empire so da atmosphere efi your skin mechi adentina mi ko fia mi nware ma nware a skin be say absorbing back into the bloodstream na yade ade ba so ni padua no so no enye easy wa hwa obeka so obi na akoto aduro so na dabi Ghana for de yade bi ba so na buka mfa so ne yanu mu no na sa ankode a bosom sa bere no obi a one no ko na no a mi ke kura no light kasa bi na fi wa fa no serious eso ko hwa ade a wo ya e kire se yade kura betima ku it's a great gift to fo ka kira man for say wo ba ho a one ye ma o cleansings ahodo wo dua ne yesesa no say yes you do better fruit therapy so and that's vegetable therapy so for some time or obey but what I say 24/7 ye adwuma ye ni holiday de bia ye adwuma wo do yare ba ho a e be hwa ma yade miensa enan ene ye ntwiti edu bi beka ho asem na afi ye de numbers na to dwa ene ye kira kwan ye sorry so so wo ban so na wo se epunu a ye be punu ni nyina ye adwuma ho tete atempon na na enam so ena sebe uye ni fra edi mfie du no machide ko achacha kwata ena afensu so emum efri ho no ma awfa nso be ka kire se Jimmy brother fu ere de wa Jimmy a awfa be ka kire se ko ka kire konkron enti Yesu Kristo sai Arabia Jimmy de wan santi sa o hawe enan pei ena ebro ye so say ye ntimi se no so nkire se obi ntimi nyo na mom Dr. Grace Body say wo de trillions of dollars ebeka ho kra ba obema de akoboko eno de no ontimi nya ho adwuma entimi sro we ne pa ho ade aka biara wodi bedru ho no ma ye beboa wo
ama ohaw na no pumesibra won saka na Dr. Grace Bodu say wa wo de wode yare na nante abre ni wachina bra watue ska bo ka bo abo a ohaw no nya no pumesibra wo haw na enkoda na da so tew so no wo ba ya wo se doctor no beto nchia okay eno wonyu 1 cedi okay woni ne to nchia wi ase wo wi a we nam de beda wase eno ano no okay wantimi anya ma wa ohu so no akoba bi na esan se de onim to ne de ni turi atro no ano nti no Dr. Grace Bodo onim de nyame nam ne so e di no bra na haba me yes anja namba ne bi ya so e ha Kumasi an Moshim School Junction Barekese kwan so e na nkran pompuni mantem so e ye new Achimota Petroleum ye ne Family Life International School no e na edi nhwe ni mo me pacho frɛ na oni antwetwe nkomo 0246 518 003 0246 518 003 so eye 0242 72 52 74 0242 72 52 74 yadamasi nyame shiramo yenso yadamwase Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services womo se bra Dr. Grace Bodu die adehia akọ no womo nyina di adanse ensampa ma me no ewo edrona adehia yenhya no nsom se Elder Kwaku Ageni Mboaten eye lecturer ewo Pentecost University wade ni nuanom nyina eto ya bese no na Elder Kwaku Ageni Mboaten lecturer ewo Pentecost University ni nua Simon Amon wono so driver ewo Aguna Swedrom Elizabeth Opoku edidwa ewo Kumase Dora Opoku enso edwadini Kumase Mrs Victoria Anomensa edwadini ewo Kumase Lydia Pewu womo nyina eka ho se emma womo se yemfanto adehye nim se womo maame eda fom ya chese erade aduma October bosumi ya ena chese mami wono epe kura benati efo we yam ya adwene kwa chechire ochina ene na adechie ochina September bosumi ya etwato ene na adechie October bosumi da edinkan ena wono ekura mami echiri kura edie nkwaye abusua moa na womo nkura mami empe kura be kama ewo da ko ya no eben apre owas Opoku Ware Senior High School echi wono ma ena mami eye no eba so na yenhya ne nson se abusua se yemebua papa na wono mami ama kirewa wote ase no na ye frɛ no Antiama yemra na yemebua abusua na womo kura ne kura ochina ene kwasia da ye nyina da de ni kyerem ewo da ko ye no ben apre owas school na chi ho a ena mami eye no eba so mami ama kirewa Antiama wonya mfisha no ede wotwensia ewo atiasefo asasi esom Fly Away Travel Consult asebrai na kwantro hu senkaye nyina fa bedano no mo no fa ntu kwan wo firi Ghana edwani akire mu ewo nkofo amaso enunti eba ne sa kwantro hu senkaye nyina da Fly Away Travel Consult asebra na wo mo papa working visa eda ho UK die wasi UK ne kwa de adwuma eka hom saa so na US ene Canada ni nyina wo mo de hye egu akwam eba ne Schengen visa ni nyina da Fly Away ene benya bia mawo wa woni passport wo mo se bromba bia mawo na bibia koyi ede amount tu pese utu kwan wo pe genuine connection ede ubetu kwan a Fly Away Travel Consult head office Kumase ahinsan bonsium 0243421215 0243421215 Ni Ward Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Asebra na awo na wapebia papa yesa wo yetwa wo yedwa wo ne ade akase sofo bekase ma me no na nyinsa ne mra na sa mesra wada ne sala ala na twam anwa twam kra bia na problem gitwa bi ana wo hontifa koma expert won hwehwe wo nipaduam no ho ba bia ha no wo wonyi mfiri na afa wo so awo no so ba wo bi pa amani age oba wo de na fibroid wo se fibroid se timisi awo ho kwan nyina ayefa ko ni World Scientific Clinic and Diagnostic Services bema wo mema ye ne ma nkoyi obema no aka kitwa bi anasa wo de no nsa wansa wani nemu sa yade e na chese edi wunya
ni nyina ye call Dr. Nimoncha yade akese na wo to ase kuma se atonso mu na ko junction woni adansi rural bank no de animhwe enkran kwa me nkroma cycle photo Ramadan ni mom e Bengal filling station woni Ernest Chemist e de animhwe 0244087687 0244087687 grow fire dende grow fire nana grow fire ye bi munya do ofie ha me se na enyasem keto no sia ne phone ne bo ka se wie ya sana ensem wa chire ho ai na mtefa ha se tie nie sa ko bo ne do bo a grow fire no ai me so de kura me hwaso no mumpo na na me de menom na ye mi say de agame ana no so de ja me to wa atam me du fia ma nye me ho me nwane me da pa na ne de na mitumi da na mitumi na afi de me na se da bi grow fine ma me num bi na ne de ye me ho adwuma pa ye ho adwuma pa mitumi da ele me de 2 in 1 mitumi da ye bo na me da obi betumi kura wia me obi anyo no ade dia ayo no ade dia we zani wia o ba to ache mete sese mo no ya za benim papa ya za menum grow fire we meka bia ma no menum grow fire me na wia me fi anu ada na wo bo ya wia wa dia ama we de meka bia ma papa grow fire de moja drop papa daddy wa woza wa no oba ho ka ye o maintenance kama ama na yeze na me we de menum grow fire o yesa meja anu anu grow fire ya so che no kwa no asa akoda ese me da za na da na ba be wia me profo ewio they ma no ya de bajiwo what bajo de bajo dia densa na de be sa de sa grow from mamenom kama na kama ana we nya dia ba chi no aye twan ni bio ade chi alarm ne boy ya so kunkon na ujina wona so un say ye wo mojadro bi wo ha onum ama nye enyo hu mo ba enyo obukoko to hu atwene afro dredre afro kuku wachi tusu wana mai peprepe ada sister ada ebu o me say ada o je dey ye kura ya bre wasa pon ho dey time kura ni asa a poso enye fine die eye kama wonum beda so ubedidi aw obedi no ntini mu waya se ye wo ya nensisi ni nsisi so yiye ha wo ho wo adura ye grow fine wo si mani so bre me ye ja ho adwuma ye grow fine wo kwa wo bon se ye boye nyom no kra ye me dadodo grow fire dende moja do no da na no bi da na radio grow fine what to boys ashe grow fine nyame shira wate edro wan fa manki ye be wukwa kama papa ko pe bi ne nonom ne be dia danse ukunu aye na hana hazano aso otu ahwe to bi mano na onye kama odi wachi atum ze ye wakunko enya no se kasa azi ndi onyina me dia mu kwa mo nom to bi ma no no munye kama ntini ni nya adwuma moja di die fusane ye kama grow fine makes you grow fine 0244596532 0244596532 Currency Ventures Zahara Mesha ni G capsules kabom we wa mumienu ne nam mo ye ntafo adro ni nua enti wenu ano no ofa na wanom na ennem sa ya de wakoti ye no unse wankasa no wahem ho na hokwa obema inso enna hokwa wo ye ya no afa chire ho sana bra bi eyi fila bi ama se ge bi wa pege bi aga ne pese obepene wo hege na aga ne pen but ge in pese obepene se ge na te ehonye etu obepene na obabu na se nya asemato ahonti asremo wo de kwane kote wo de wa kwane kote bra Zahara ho ngano akana mse ne wo hunde ane no anso pe Zahara Mr. ne capsules na ma no o fanye ho yie da se do si tata wi die wo ne dey wo so wo ya ma gesi ha juno esre ha juno wo so wo su enye yie
wosu enye kona kote kokote udo kote azahara ho udo kote abrabra ama bra wo mra me kan kire ye ni e du pa ho edro ho sato pa ye no be itu na ni tin so cap no atwa miensa anapa de enwumre eno ano no e simple mumienu monnom unza abasa ko bi se do si tata we dey mumienu monnom obasa ko bi monnom na ba ma no so wi anu asanom Zaharman capsules na ka ho yes ene no anu ma wi ene gina ho poti na mema jirem ya de ta tusa again je ho Jesus hey Jesus yesu ba mo babro okuno say we bio apo adwuma na pada nkwa me koda tum say ko fo afefa ne ma ta me Jesus brother me say rade shameden na ja me twam na mo sha me dem tum say ne ma kekase ne ma ni pa Zahara na ni G capsules na ebo hindi heba me sha malaria dro we malaria ama malaria mekum malaria pa ba me abra hindi eba me sa ho brade nunum bi na malaria ni nyina away 0246348334 0246348334 aya Akoma 87.9 FM Akoma munsem ya da ya ho abasisia ni don we ase na say grow fine dey amawa ye fine kame ho kwasi abonko an obu me ne ka se wo se waja me wona mabontia wo se waja me na me ne kwa me brubru nua na me se kwasi abonti na me brubru nua me ne wote kra me mudu ada na wakofa oba wo soro kra o ma me samana o ma me ku chese me ni hwe de me beto aduane kra di kula na enkomo ye di ni say ya enye de say ya se de wa wudi se nya wode for the seven asma to me na maba na me ku jenjen say ya e ka nya wode eti sha se be ma na friend say akwasi ahinkura ushia no wai no di fie se mo atena san ye sha se mfiri ho na medi be 20 na me kwashia no wasa agbona wasa nti papa de me kotu asengregua adwumam ana me ba me papa ho ba no hu me no se obewale me ana me se me sumi ni kunu me wale ana ja me ne tia ye kokko afo wie no yale ne ba enyinam so tie ba ye no ne be pass ase e wanyam so sa ye ni nyina chi nyina wo sa yale enti wo kwa yale sa ba ye nyina na me de me te wo twen me se ye bi kunu no ko ba de ma de hwan kwala afero wo ko ba ye na me ne tina se ye kokko ama kokko na ba wodi tumani so obewale owale yeso ma wo kaso wale me mansi me kwan me so betime di na hyeso ne mira so dia metimi ka hwe nkyere no afero ko wale wie ya ma ateti anko a wo si dan ma me atakwa me dan miensa won plasta humpo wotimi di matem te se akola wotimi di matem se me makoba adwa na wo ka kire ne yire na ne yire di matem se me makobo tutu still enkoba no mentini ye menti koba na si ye wu kunu pachai okay enkura se ne wom ma wo 8 ushia no na asetena ne tesen na ye kama wo ka se kama e kire sen se na wo hwe me na soso ne enye se hwe se oba ma to ade ama wo ba pia hu se wo hwe no esumadi die mu die na wo hwe no ye adwuma bayi koko adwuma me ne ye okay koko no ne hya ase na cha me ne hya ase koko ni se ye mu nyina na tie fo nte ase so hon oba ne de enya mamu ushia no no ba bia mo hya ase free ye aha koko wi ase amudi ye nyina ne ehu kwa se bo no ye nte ase hya ase no ye wasa aguna anka ase ene ye koko nti ye koko ni wi ne yade ne bo no ti yade ne bo no ye ba enyam so ti ba enyam so na ne so am be fa ne ko mampon ekosa ne yare na yade ne nkoda na odo ko krache ekosa no yade emenya kopon ensa ba ma ne ho to no ti oba ye na agi asase foforo enyinam so ene ye me ne me ma no ne wo no ye kwa fo mama anadwo be 8 o'clock asena be fi insuo to anabelenti de me ko ewi aba no de me ko ni nyina ma paba me ne ajapade wie ya na wakọ wale ni krom ni afede ma ateti enko a woni maduane ona me dem ateti enko a ana se jam ni beba hanum na etiefo mumua me na masma ye mobodo do osisi me atade kwa me hyakura me ni bi antuma kura brenti ntoma me eso me se me se enkolanti me ne bobra se da ache me mabre wa bomo so na kokora ba mu no ye mana behwe ye
me baba akoko school na census obetwere kora no odonfo bi ma misikasa me fa nidwa me tam sika de ma akra ko twan school fees okay enkro say enye bete sa enti yen hyase me boa na mebusa nsem no sabaya ebia tension na aba wo so no ye betumi aba from enkra say na wom enkra 8 enkra nwotwe ni nyina fifa ko usi ano na wa wo pen na wo pen na no so wo pen be ma na ye die ni we twakwasini ye twakwasini okay ono usi aye no wono wotena di sai ansa na ho ade ye bam oh wone metena aye no me fa say na anche bia na nyinsan panyini no me ba panyini me di kan e de wo no ansa na be wo panyini no kura chi kura nyinsan bai ama o pese wo jame no wotete me pa okumaye ko nyinsan ne gui one ne tena aye no nyinsan bai no me wo me ba panyini no nyinsan sa bai esa ba bia mo yiguye o ka se de enti no ko yigu se wo se enkura me ba ni sha onya fa no nya boso ne nsa okay na o se sha nti se me kasa me wo akra no be de wa bia panyini bewu ena ko yiguye nti ko yigu wie ya ena o hia se jame ama me ko mi kromo ebra ana mabusu afan se sa na tie dia oye me ho onye me ho ade dia o me ho ade ansa mo de odemi akọ na ni pe waja wa ede na busu aka so nsa me yo ho ade fa na dan for Paul wawu kojo Paul wawu na ofa na ode ne bae ene eja kwan pepra won so wawu ana o me pa ache abusu afan na chew ene je obe me ho ade ana me na ma me sai de ekoye me kro obe me ode me ka chema na se ateti ablante ne de me nemu no me nwale biu me na se me ma mpene enko wale baby abiu na one na ashase ne ne ebobla enya fa na okọ wale fo mo bi bebre obre na wo abre no obi bedi insane tie dia me san kọ wale no na me de oye me ho ade me ne san ne kwatena ikoye ejapade sabra no na ejapade dodo sen na mo aye na fa na ye no wasa afuo ba akopẹ afana na mo aye afuo ba ako na ye tinhwe so na nhwe so na ne eja ya eni aye ye afu na time bana na so kọ birthday e de hwe ukunu pa che o sa atana ma wo me ma be mpanyifo be nice enum enum ti wodi fo ne toso enum na oyale eda ho oda bench so na me de me yafunu ofa ka bi betie mi a omu nyina omu na ne fa me Akaba bejo so ama bibi aboko de mi adom papa good afternoon se bibi aboko ene de so hu se na efiada obwa we kwa de papa we say I put it to you na me say na say me use person ni da to nche am say express na last say no me to plan efiada om de lunch we ba ntimi twan se na uku aka yawa de fiada no mu dia yo papa me say mo fa ni dia no me be ka me dia no na na ya use person me say me use person ni da to me say na uku express na o person odan ye wiase ma ye sa de tia owu asiwe ye no ye to asheda enso na mu na oh ene fiada ya pon we koda etre madwuma ene kwasi ada nyina da bia ma ene fiala ene fiada ya ni je kura okay sports fund by do what number come ya gwa for so ba tena ya won so kura ya be ko na wa ba so de sa me ba na dwi me bo don tenten ma sa ba me nti ane ana ma me twe ntuba wa ya da bi ba na dwi a o china kofi ba no akọ wonsom kwa no pa obibi ni wi ana na ya bibi nsoma ya gwa ba no aka ho ade esa bo so me no so uwie na to university so ba no asa jina awa be chire na sports for na ba aba no asa ato na bila na kantanka baba na bila na bila ba na sa ni natene nti anopa no kwasi ala anopa no na wo yesofu ntini ya dwale wo anopano ya fori baba ene ye sabe ko adi nyina me sa anopano mbo gospel sa eno so o mo dia to so DJ Obonki if you are a legend mo na mo so any nations fighter ya konto kwase enya ntokwa mo ne de oboko nanka we sa mema no kentina nwa mo ewo mu no kentina wa mu no we omo no omo ho akwono se nchenam je kamaka ba ku bia ka na misuro wa na kaka ho ka ho ade go be sante ka ho sa mema no ele misuro wa na ja awa yanka ba omo nyina sahene banda oda o ma no yes ande misuro bitimi kanti na ma sa mema no
woni ma de bruta atentira wamfo no ne de Ishmael twato the last commander the nature to okay Sam no Eburaje Yesu omo de sa nwa mu okay hey we no wa tell me ama oba aduma mini akora mini ase me da mama aduma mama aduma am commander no de ka bo mu di anka be bo pa commander no mo commander so she second in command the commander na anka sa commander na sa ama for won so mbaba wate anopa ko bia sante we share the line wonsom anopa no wonsom nti ono ni o mu senior okay me na me hewo sama na ayi yire mi amaka uzo obi so kon sa no na asem bi wo nka asema e ko so ya tefo mudi madanse bi hu firim nka ho na obonki nso hu be ma sei na legend nom legend Akoma the legend akwabo mo na mo jirejinam nations fighter mo beluchi no kura nso no beluchi no se de we say afia sa no yes Eburaje Yesu mu de ana afia da bia betumi ansi nana ya je 10 million miense aka ya na dio bag mo ka wu ya ma ne atwa sam no so ahu ka wu 10 million ne apon ka wu ja ke screenshot amaya ahora mu say ya apon we die baby man na we na wa ha ho every he abai asese wo busuafo ka ma di he we na de ba me say si na ni so no and also my una akwaya edu it is your marriage it is your marriage it is yours say it yours it's me attention until say kind of go off anim no here well so do see man is as 10 million ba ko 10 million yensa wa wie oni mukuru botom what is it oni mukuru botom na just wash da na kan sa na oni mo so we say dey of akura ka se wote ne ho fra busua hu ya na ma muka ka bia urefi okoba echire kra no hu se de osi be ka sika no ubusa de say na okodwo no wo say say 3 billion ubusa say ba me unim 3 billion wo say enye 100 ba ako 100 million enye 100 million sa 87 chese do sika na wo ka no enu ana o ka no sika na wo ka no enu ana o ka no we dey 300 ne dey enu ana o ka no sense was billion no billion unze o kan ya ensi so o kan ne nsa na emfa okay o pese o kan sika ne nsa ne befa eti say every time I say 300 eti ya mfa bi meka ho wonim ne kunu botom na ama nsama eba ha no da bia ya de bitu ye hofo se oba upe wukunu a maami se obo ne kunu ho mpaye na wabone ma ho paye na dade a wokọ asori no na me ma hyeme wokọ asori no ne kunu ho yi kire kra na baaye de ba se obi bebo ne tuo usu wusia wukunu ya na obejeje wo na aso ye de wo bo ne dua difference be ni wo etu na no abo wukunu no wọ́n wọ́n bọ́ wọ́n tuwo. ọ̀nà ẹ̀bùnsám yẹn. ẹ̀yẹ sáà bùnsám yẹn náà adìẹ. akásí tí o ní ẹbẹ tí a bẹ yọ. wọ́n bí sí bùnsám yẹn. ọ̀nà afa ló so. ukunu ọ̀sẹ̀ dùn ní sùn yàn ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ní bá a sọ̀rọ̀ káyé. ọ̀sẹ̀ yàn nọ. dùn ní yàn nọ. nti obi wɔ ha ɔsɛ adeɛ bi wɔ ha me twɛn sɛ dua bɛfira bɔ me a ɛne mi mpie na dua fira bɔ me ebi kura sokodua na ɛda wachi no ɛne ne bɛfira bɔ wa mo wawu nti nneɛma bi wɔ ha yɛmfa ani agorɔ wɔ abrabom mami ɔwɔ case na mu wɔ ha adwene yɛnka no kora nkyerɛ maa bi mo ha adwene too much ɔno ana ha ne kunu ama ne kɔfa ɔbaa o na ɔbaa wotumi ka kyɛ wo kunu sɛ mia masim abaya we wo pɛ no
me ya me ko ka ho asem abrew ade na wo ye ni seye ade be no wo wesi mu twintwa ko pe wo ba ade abrew kunu obi kura tumi tira se me kura mabro ko fa ba ni bi ka ho ko fa ba ni bi ga ho brane ya na de brane ya na ma na minim so mo ha mu wo kura ba ho e kura ba ho ene kura ba ma bra adwuma no ho misa mimi hunu se bia wo mo ha mu wo no aduane osini ma obre ene ma wo hawo ma bebre wo hawo edie no nko antia ene ma nsi na wo besie no na okofa bi beka wo ho a ama unse ma ye ho atamfo ena oba no munyina mfitiase na oba na de wu se wo ye boss wo ye boss o ye nyina ye ba ya be fa ade ba ko ye di kote ba ko obi anya obi wunye obi na musumi nye obi mema no kra na ya nketewa no ya omta aka ho eja mpanimfo no ho oba wutiri ho aso ye toro kansa no life bo nyina twam what ya heso na ma we de kra se we de nyina sei yo ko fa ne bai wa ye toso no se fe kama on sha dan fa ne mra za o iti wonu we de ne ni padwane na ha mu ho no ntanko ho afi na oba ho iti ho aye dese ne wo de no iti oba na okofa aba no ehwo na wukure ni beka iti fitiase ne de woni ne besere bata ekwo na woji wukunu eka ho no se di tie bia woni ne beko se di tie bia iti nya bibia o unse be ma ne kan asem wo se obobo opunu nim enye bibia obobo opunu nim ohun se nioma ekoso na wo nta ma ne ho na o she da be se nioma na wo be ma no ne ho ba no be da fiu ebradi yesu eti matina na kwa mate wasam na si wo ba bi kire se o se woman yi kan say ne me da o se da no wachi ma me kura me yam shim na ka so fa ne to aye style ma me oni aye style ba ku bujano eche wada no wachi sa no wa to so ama for favorite na obotu gusa ubebo aha ya kwa for favorite ama omba sa mami be sa machira ni omba me ya ke secret azula yanka wada kakra no wache umumienu wada no woto na be chire kakra de ama wuku wey kura eyede be yeya ati wo se wo fa meto itimisi mame wo se da bi na ya na mame da ba chi hwe da wa chi wo ba ne atwa es wo mpa no so a awo bapa na so ba ne atwa es na ye tunu se da nye du ne atwa es esese sa na eye utumi dan ho kakra bi to de bia ne abre woda ho so sa no ukura wa bre eti uda no ho sa na ono so de ne de na eboto pa kama enye utunu mu nko abo na ebe ne wo mu wei wase ena o so mpese obahwemani eye style maame eye style girl na de ne ba yo no na achi oye hwibaro no ne ade na oye maka o de tena ho wusu ha na ama okunu kofa ebe yi de ne ba ye enti wa na wakofa ha wo ne de abro ho ade bechi wabonidua ade bechi wabonidua ade bechi wabonidua woni ma honhom a ye adwuma ubeku be men be ma woni ne wo ma wotwe ubeku no we wusu wa na akofa ha wo nyina ade aye de aba na ama bebia esa ha me pa kese pa ai ha me ne se competition ne ye high sa na mam so wakeka ho kakra fi se wanke ka wo ho a wo be free ho e dia market one se competition na ye high se ona wo kan e na me tonkuto na me bra na me tonkuto ene mo tonkuto anu aye wese na wote ha ene wo ye twintwan se baabi fo odua ena wusi ho ena wo twan se ba ma beto semna ma wo obeto nku ama wo obema nsika ko ye wutie ba ma we bema we woman the competition na ye high no asakofa baya kura wo fa baya betena fie ho unsa aye denya etu wa free fie ho se wo ne fie ho ya wodi o wotu di ama wo wotu di ma wo mu wie ne se oba no ye de hefa na ye ne de fie ho ye ne de wona aka chense wo bepra wa pra ama wubusa no se wo se wo bepra bi enti se wo bepra bi ne wa ampra wani mu a ye de ba bi ma fa pra ye pra
we duabo be ne wo mu o duabo be ne wo mu nyame amoa wo aba be ku be me ama de wo pri yo de wo nya yo abusuafo abaji ni nyina firi wo nsem ni asa be bo ba yi aka ho oh e no be me nso ama wonye onye o obaya de no nti dua no benya no wo se fa so dua ni nya no wo busa ne se ye dai wo nya ye dai na dua ni nya wo waye eno ka kire wo se wa nu se be ma de wa nu se ni pa de bone fa che wo ho ni bone fa che wo ho waye ade no nti obewu be man obewu na emom ama bible say oyire mpokuya ma wani nye ho ma wani nye ho efise mfiti ase no saa wo ba na wa chenchene no na wonte saa wo na wa ma na chenchene se waye twan se ba bi fo dua no eye wo ba me waye chingam yi so kai bele wa ma ye twan se chingam ahi gaga bobi arimenam ahi ye trying to searching aya okay wona wama oyira yese twan se chingam wo de ne yahwia enye yie na ho ofa nyina adwane ko etime wani nje ho se de lumba se emon kontre nkɔhwɛ de wo kɔ no wo siesie no a wo hwɛ a mo me yesa wona wo yire tie na sei na wote ye ba ma me busa wo wona wo yire tie oba no na sei na wo ba ne tie oba wa wo twe hwɛ no wo hwɛ ne yia no ho ba ye fe o se first na wo to nkuma no na wo to powder ma no laventa no na wo to bi ma no se wo gyae ni nyina afise wanya oba afoforo kai wo kana edo no bema e de ade na wo ye ni se yi enti wo na wo ma ni bodua no unsa ma aka chense bema wo na ama wo yire e bodua no o kai ni o ma wo de tete no because na wo sua o ya abaya wa kofa no a na wo ye saa ni o ma ni nyina ama na no wa wo wotwe na o nyini a wo so nyini wuri ukuro muni anka ada na mfita se wankofa ukuro muni enti mesre mama ni bi nhwe ye yire ni mu yiye ye kokro ye yire nom na ye form nsi yiye na nyesa no kra ye nome account because aba na akofa no na first wonye dey ontesa otesa anka wani nye dey enye ne ho enti mesre no se wo se wo beba omra efu acres 20 acres enye sika ketwa na no na afomo eti se be ma hu na wo se wo mpe oba no wo mpe na wo se be sumu no sika na wo ka no sumu no enye me ma na ye de ye kromu de na me ma e ma ne beto ye ma ne de no woni bi eba no woni bi nkora de na ka jama nkora na sa wo so di ayo sa ene ye nyina ye mfiri ho na ye fo ma nkora no eti se wo se wo mpe ne bia mu a ma ni su no a ana ne bre no ahasu ya ebi ni muntia ahasuo ya e ma dodo na asene ahasuo ni huni ya ahasuo ntia e ma ni bebre akyenkyere ahasuo ntia e ma ni bebre ayese eyi no enioma bi a yade ye bibia nya yie no eye brentia enti mesra no se wo ba we wo se wo ba no papa ne se wo beba na ye twen no oba no a wo mpa ni bia mu no omra no me ka asem foforo na ento ye nyina ya koma so na maame no ento na koma so na nyesa ye di me baba akopɛ me pa cho ye di bi ba akopɛ ye yini firi asase so e na mbone nti ama me da se na me da unso ase papa 87.9 fanchi akese ma incoming MP nhia yeso ma fosti incoming MP yes NDC nyasem kitu egusu pa na wonya fa pa me na me special aid okay okay what is that ana ona abedi nachi ye nyina abedi eche ne asa abaya adwuma aya pon ne asa abaya adwuma no aya ba ko ne abaya adwuma ni yaso ya tete ne ho me le be kura ne bag no yamma there's a match post amma nan ka post we for me akua ne the way dey ba from yeah we dey minister parliament o bag na mpe awra wo pa ama pa na wo aseme na kai amanka fa ma akua
Oh, wait, yeah. Fine. Yeah, Miss Maguta bag and efa. Bag and India. Ama, if you do something to be sister mistakes are why say Ofaniama trad. Ofaniama tra and Bema no play on her Akoma FM 87.9 and wafa obi di share di na koye sa nkurukutu djuma nti afi no obe apply amamre bet ye be se ka kire mama bi se awade na mo ko na abusua na mo kom no tribe na mo kom munya ware wia emra no ye adwuma cha amamre o Ghana mra no esu che ukuro amamre o because wo pa che se wa amamre se ye ya japade a ya nsumo ba enti niema ni nyina ye Akoma FM 87.9 Kumasi wa ngobe enti mukwa ye sa 20 acres na sebi ebe bia mpie mu ana se wo pam no se won kwa fi so abodua enti nka eforu hwan na odi be man nkwala no maaye na mo enti ba ma dia wo keke ka no wo be ko achi kakra no so obeba 2 weeks time obeba na wabana ya tenase na ontimi mfa obi di share falasa at least why adwuma sister mistake so wa utimi bie kwan se Akoma FM 87.9 Kumasi ko fa afford be on select yin I don't know so apply the wisdom no yi ni kromi ni te yeden ya ni kromi ni die obe protect ne kakra ni mistake odi ka de to so mienu en paso style no adoso sa banchi da wo bo no ne ayi ya na missionary nti no tim se wo onim so sa ya ma wo ma ware ya e virgin for virgin enye na be ma bia sori a o pe virgin sana wa ye ne wedding enso mema kure na mu mama ni nyini ama ni ya sa chese wo ye se ga na Virgin was I born again. Virgin was I born again. Yeah, by river. Wow, am I worried for a muntio? And pass what grono and ya come bre. Fine, never be bre more and yet. Na sister first statement or it one him say. The Anquasia phone be any. But say. Dan wachi na putu mame twa s so se bonu putu no twa s na da ho sukura no ewo facial and ayo outlook outlook no ahonkan wo mu no enti sa no hye wa din ewuguro de okura na awade okura bo se ewuguro ba by force Usha aketesia no obae no wo ya bekyere ye ono na bekyere ne saade one man stars it is a baba na ni aka ho bebira be very careful what do I lose bibia Akoma bema ama wo man bu sex wo kasa no yie wo krokro no so for bi kan se mi na mafa mi de bekyere pa okay o ware oba na oni Delilah ho a jan yes Delilah the Samson she form hen we yi ni tire ho hen we ya de ti say okoka Goliath asem se sia but ama ensem wo Goliath wo Kristo ni o fa the ball bra unto form da ni e jai no sa ni aka no troka Delilah wura mu akrokro Samson na senke yesika nyina na boy no wa ko tama oje Akoma FM 87.9 Kumasi chira mi baby mo den hye chira mi sei na ni tiri dan na so no okro emema safo nyina no aye ko ka na twede hye ntuma se ro be se tro be mai se de hwese we wo ba ho chiawto na mfamfa ho ene so lekọ me ne wo na ade ma ye mienu o ade bi a challenge bam bi aso mu hwe ni ye o o say transport operators challenge bam no o say so bi ade ka am no ene ye na ade first nso na ye
umpo bafo so and the challenge aleche and you know say challenge woman no busa na dey style be ri kira me because they wa ba no wo huri tra so wo kunturu wo so akonyam wo de woni dem obi ntira enti wo ba no so wo be ye bia ma no a oba ya utrotro wo de sukwa de nkatufo bu wo de kwa de wo sa do kwa pemfo ne ya no motaye onyin na nyinse ne kwa animu a o taya wo duty free cause last time they are war bantem swam na wapam e ba sramo empa no so de yenya wale mo de eno na de ko onti ni nua banko da obi te enye sese nkwane aware and a play 90% ta masie na bia ne noa obenya obi ama na yo ade wo hu no nsiri ni ama no nsiri ni ama so nti de nti a wo ba ye no so fu ni sha so ase mo nkwo wo ne ye de ne yawo na wa ye sama ese we se ketwa no won na nya pa ni fe no ni abre enam de nyame ase se ohwe ne ma bi de nyame ase no de ohwe ne ma nti so se e phone ho ne ma dia o sa ka bi ko se asase no e yo bi dia but the phone no ma ye no so nti o mu che paso aha nti oba o be chire bi na we no mu betie no ni die wom onfa ma no okay no fa nkobo bra ni etufo mesra wa ware na ye challenge wa ware mienu a hwe se do be se play o cast anya sa da bia u be lusu ena mema ndo be ye ni ye no ono da na japade no ma no okay papa me da won so wa say quick credit investment ma be se ho dwo won be se bo no hye no flexible emugu papa eno ntim eno an so kuta Ghana card na ye Ghana ni won be ma be se asesia na emergency bia watimi e de twetwa age hom 0302200390 0302200390 wo munima de nyina da Bank of Ghana na mo on mo tumi krata wo mo edidi dwuma Kovi organic tiger nut powder atadwe powder eno nti we de no long story atadwe woni mo no a wo mo hata yam ne kama say ya na wo de aka aduane ho di ensuo de fa bi fra ne nom afa wo te wo so asa bi guonum na we bebo manuane no ahodo e watadwe mu nyina wanya bi eye e de ma pemfo ne abate ma nkora no fo nyina obi a e betumi e de bi 0200 777277 0200 777 277 3p garlic mesha garlic nkwa eno wo matwe e de aguto mu kama nuane nure wo mo setie nie bobodi apa bi na se akoma hwehwema ni subidie ene ade trase kakra na ona mo edudu obi on ma de bia na se apagya wadro 3p garlic mesha na se wankasa se de na wa hoden a wodi ya adwuma no watena se ehun se ahoden na nti se biem ma onsanka 3p garlic mesha wo ye ba fichi kro ne ma nkoyi a wadro 3p garlic mesha 024892 8824 024892 8824 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wope wallpapers are colors are would be design bia. Ubenya bia to Alaska chain. Make for the achemo mutu sani money be ton set for the chemum. Kumasi do Mrs. Anoche Plaza. Prudential Bank then one echo to be Alaska chain. And I'm say what dear wa good one more at the Maukwa. Now so I ton when you're home for sure. Was also at on bed sheets, black curtains, original curtains bar, TV strips light, airport chemicals, waterproof chemicals and a face stickers. Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. 0554114878 0554114878 Daiwood Herbal Hospital apeja we ya Bergman na wunyam peja nsi canopia ene na wo ye wo saade wo bobro bobodi afo wani kire me ma ne so toda ahunum ma ba ma ni treat kakra wan kasa fato ho so mi wura ye nkojam baabi ene kakra na do ani akire mo ewo adwoso so ahono udru adwoso krapa Metro FM dan ani mo ha no asi na ade na ko na chese ha obi e wo bia no na doctor ahwe no asiesie mo kama afede ni sisi etaye ne ya edro ewo dwaso Daiwood 360 capsules ni nyina da every Daiwood Herbal Hospital and then ointment and nam ni nyina yesisi mu adwuma etu ya wase de mayen
afei da would heba mesha malaria na near den na doctor bi ni me din komo o se ne malaria parasite na abanom wo mo near den papa pentika ni nro na ne animu ne de he ene de ntwata wo bu ase na malaria matriti a ma wonsa enka da would heba mesha na entu malaria na se emfawane mom wo ye pemfo ma akora no fo na sa akora wonyanya mfinhia edumiensa enu ya da wo ma twe ho efiri ho 0201681717 0201681717 nana ye bi ewa aguna sa man for ni chire mo na spiritual problem ni nyina won hwe enswa no emfa mo ye ka spiritual problem wa wutie me no wona akọ mpaibo e na anim de ye ka de chire wo be ma de sa na ma bi ni wa be da de be chide bia ho for mesrew bo mo de na for ni chire mo ewa nana ye bi enche how bia ye ho mu how a wona mani wutimi nswa no no for ni chire mo ewa nana ye bi nche aguna sa man e na nana edi dwuma 0243134535 0243134535 Raffle Coast wunya twa ubedi aya 10 Ghana cedis eno ana ne de wo mo edi etwa na obi bia etwa atoyemwa na watwi bia no wono akrade no obetimi de TV phones fridge microwave afei fuel voucher yes from 1000 Ghana cedis niema bebre obetimi edi na watwi bia abosome nan bia so wutire yi aka eda so obetimi edi na ne nyina nkamfo achede kakraka gaganto a ye no so obetimi edi 10 Ghana cedis edi eye 3 bedroom house eno ti wedi afofolo eno anso wo mobile money na wo 10 Ghana bi eda so dali short code is here star 365 star 224 hash star 365 star 224 hash and I say star 789 star 224 hash star 789 star 224 hash na what did you say no so to take it here na just say utwa gumu sa wo mo number ni 0308 255 707 0308 255 707 Sankofa natural spices bibia eye natural esurisa formisa nketenkete e na wo mo dia ye wa pomode hu hia wa ya na wo de no akaduane hom 0555603143 0555603143 Rocker Clinic Limited Pakum capsules Janikia 442 Ven capsules and a fei Medfagen capsules enu papa wodwaso enonti ya bomode ne pebito 0244183230 0244183230 Danny Herbal and Trading Center, Danny Herbal Mesha, Danny Tony Herbal Mesha, Danny Herbal capsules, and a fade Danny Herbal ointment, Danny Prostate all capsules, Nina nu papa, ya Womadia Bedjason, and Danny Herbal Center, Ewo Kumasi Ashtown, Room, and Danny Farmano, and a Ben Hope, Yadi Biada last stop, anyhow, 0244364651, 0244364651. Ochana watch him, October, Bosmede, Toso, and so Yensia, Ewa Kuma FM. Yedi muheya nam se Kovi Ashanti Marathon yede ba papa wobi bia uju hudie semiriketu eya waduma chede ne bomode ehyen na ye ntumirika ye hyase e de fra kuma FM ani mu hase ne akowie e wo baba yara agoprama so 24 km race e no mo de hyehye so e no ntia to nsa de fro bibia se registration no egu so aya ekoso eye free ankronkro e ne aguhudu nyina da moba eye free enwuma ko a eso asene eye Coffee Venue Company Limited wo mo de Coffee Organic Tiger Nut Powder Abedjaso OA Travel and Tour Medima for Herbal Clinic Joy V Travel for Jobs and Estate Agency Top Choco Chocolate Spread Flora Tissues National Sports Authority Traffic Studios Daska Dental Clinic St. Ben's Jewelry Ahunka Heat Patch and a Transp Natural Mineral Water Bomaden South Pese wo so ya sena wo be fra ye number si na Nabila and na pamfo aje so 0246 766060 0246 766060 baby ayedri ye makwan na afrefo mo afre edmadwenkyere aba 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 wudi baby akase free Oh me, original Nigeria, yetio. Na sabati ni fifi. Mamenchi ani abeja for na menchi amso promodi for you. Ela wonche, e ku travel ya. Oh me he, e bi se bitibia. E man be mistake. Oh de menchi dem. Because adiana ati hono. Bo bia ni you. Ba me ti mete 100 million no ba. So fan ko soja ayi.
ọ̀nà tó yẹ àsánsọ ẹ̀kọ́ 60 minutes it is 7 progress ẹ̀ mà náà at least ọgbọ́n mi mọ̀ dé kàkà wọ́n ti ní àtẹ̀rẹ̀ wọn àkùrà wọn nǹkan ẹ̀sẹ̀ wọn bí èsì sọ̀rọ̀ ẹ̀jà hó ẹ̀ mà ẹ̀mẹ́ ẹ̀mẹ́ ẹ̀bí hó ha hó ha àpapọ̀ òbí kẹ̀kẹ́ ẹ̀bí bẹ́ẹ̀ fẹsẹ̀ ẹ̀ má tàn ìbò hó a ó ní nǹkan ní dàkí ẹ̀bí ibi ní ẹ̀mọ́ nǹkan tẹ̀ kẹ́ná lásọ̀ fún òkè bí ibi jẹ́ ẹ̀mpásọ̀ agbẹ̀mẹ̀kẹ́ ẹ̀ má níbi ọ̀hún mi lọ́ọ̀dì níbi ọ̀bísà náà náà dùn ebi ọ̀hán ti ní sọ́ọ̀hún kí á náà mọ ẹ̀mọ́ ẹ̀mọ́ ní ìṣẹ́ mú ní bẹ́ẹ̀ ní bí wọ́n dé ìdásíkò say original Nigeria so no no di ba bi akase free mi ba so ohun mi attention market tabua papa attention market tabua gomunfa idina bi ni agboga akoma o be for na mama ni sia mo ni papa mo na tete mo kan ko se ya ma me ni se mo o kan na me be bi ni ya wa pa lo wa nya di nse ẹ̀ka ní bóòlù ẹ̀rọ ìlú ẹ̀rọ lẹ́tọ̀ọ̀tọ̀ ilé ẹ̀rọ àpàlẹ̀ ẹ̀rọ ní kápọ̀ ṣẹlẹ̀ àti èmi tó bí àwọn ẹ̀rọ kan kúrò ìbò ìbí àti ẹ̀mí ìlú náà ṣe bẹ́tẹ̀ ẹ̀rọ àpàlẹ̀ ìlú tó yẹ máa mẹ́lẹ̀ ọ̀wọ́n àdìgbò máa ìjọpàdé ọmọ yẹn ẹ̀ ń tẹ́ lọ́wọ́ náà dìnnà náà ẹ̀wà ilé ẹ̀lọ́gbọ̀n náà mi máa sọ. Okay, me da se wudi ni baby akasa free. Hello. Hello, wudi baby akasa free. Me ta se free mama is the simple. Me ta se me kase fi wo bai. Me se un pa ma me no wa bre pa papa na se so ndi mi kura mo ba ni ntina. O gbo ni dia na se ko anya no boni a ko dia be ni Kenya na se so ba na bre ni ku ni eduma. O ndi mi kwase ndi le be ni dia nya se free pa ma me mo kebi ma na ni be dia. Se ma ya bre uba desa sana unse busumu kunu baba ku pokra ma kra den ya nantino na wa bile papa na kra ma ku akuma ku we no wo do ba no kwasi ase na obu die nya obu ni die die be ni bi wan ri ya na se bi ma no kwasi bi abo tsa kan de da ri obi ti re se mu ti ma no bye bye yo we dey ba bia ka se free ba so ke free na so ya fa ma doko okay ayi mo to ni dem abramu a kasa I start now in 5 years. Okay. On a coordination not to my neighbor. Okay. Yo. Well, about I know what that's under to me. 87.9. I'm a person say, I don't want to see the emerald. Well, my question, them and while I say 1 year, I can say that. Now, yes, here. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lè bẹ̀gbù ìgbẹ̀dà kàmí ń kó à òun báyìí ni ọ̀fẹ́ náà ọ̀nà ọ̀bọ̀ bẹ̀bẹ̀ náà ọ̀nà ọ̀bọ̀ wọ́n máa nìbá náà yìí ló dúró bìẹ̀ ni kàmí ń kó ọ̀dà nǹkan jẹ́ ẹni tí èdè tàbí òbí kọ̀ ẹ̀gbẹ́ mọ̀ ni wọ́n bá wọn ṣe kọ̀ ẹ̀yìn ẹni ọ̀wọ̀ mú ìmọ̀ ọ̀nà ọ̀bọ̀ dánù wọn àbà ìkan àti ẹ̀nà ntì ni ní ọmọ yìí náà àbà mi ní àpẹẹsẹ ní nǹkan tí wọ́n yá adé náà tí wọ́n yá adé ẹni yìí náà ayọ̀ mistake àpẹẹsẹ sí ẹ̀ títì ni báàbí fún ma kọ̀ọ̀sí ìwárí mi ni sọ̀rọ̀ kan ṣe ọ̀sọ́kọ̀ wárí kọ́ náà ní n kásẹ̀ madam fún mi kò sí ntì mi káàbù ọmọ sẹ́ wọn wárí mi ni ó sì máa di ká mi ní kásẹ̀ mi èsì mi mà wárí mi kó fẹ́ mi ni ayé yìí tó ṣe mi náà sàtì ní ẹ̀tì ọmọ ẹ̀hó tọ́ mi nti trabasa yìí ni yẹn yí firi mi yẹn kásẹ̀ mi sí di ẹsẹ̀ náà fata ni. Yàrá ṣe wùdí ní bàbá akásẹ̀ firi. Ọba pa máa ẹni ẹtí mi nọ. Ní ẹ̀yìn náà nẹ́. Ẹni wọ́n ní 45 years tó ń sọ ìyá kọ̀ọ̀lá nù. Wọ́n wọ̀ kí ó sọ ìyá kọ̀ọ̀lá náà wù yìí ni. Ẹni tí a sọ yìí ló bá wà níbi nǹkan. Kúkú kọ́ wà níbi mẹ́ta ọ̀. Àtẹ̀mọ́ àwọn afa máa ń tí a prọfẹ̀tọ̀ ẹ̀ náà mi tí a máa òfin yà. Ẹni ọba mi yá ọ̀tọ̀ ọ̀tí a mú nyinaa. Ọ̀tọ̀ mọ̀ nǹkan wọ̀ rẹ̀ di èkó náà tó yẹ bá a ṣe. Ọ̀pọ̀ ọmọ president papa nọ náà sọ mi. Next morning ẹ̀dùnmá ẹ̀ wò fìyè. Ẹ̀dá mẹ́kọ́ mẹ́ni mọ́ no. Dára pé na mo ń ṣe na sẹ́bi ẹ̀yà náà bẹ̀bí àgbà mẹ́ta ẹ̀yà náà ń kọ̀lá náà mẹ́jìnnà wọ̀ ẹ̀ na wo bí ẹ̀sẹ̀ bí 45 years ó ṣe é náà bisa náà ó wọ̀ ṣe àwọn àkókò náà ó yà kọ̀lá ó ti yẹ sí ọmọ nǹkan mo ní mẹ́ẹ̀mà ní ti àwọn ní bẹ́ẹ̀ máa di ẹ̀ iná man go ahead ṣe é di à ṣé ìfọ̀ àná ó ṣe é wọn kọ́ bẹ́ẹ̀ jà máa yẹ o mẹ́ẹ̀mà ní di ẹ̀ yẹ ni oní ayé sáà di àná ara yẹ yìí náà ní sẹ́ mo yẹ yìí à wọ́n fa adìyẹ ní ma di à ọ̀fi àbọ̀ntì à ọ̀bẹ yẹ di ọ̀fẹ́ etí yẹ sẹ́rẹ̀ wọn
ọhwẹ na mo nsie si asẹm no na sika no 30 million na wo ka na 300 million ọba pa ma no ka 30 million na 300 million we say ade aye just aye bebrebe wa di wani so maji bani so pa so na wo nyawo ni ọba pa na wa minute ya minute ya me ko do bi bla bu ni na me ate ya da say 03224 98035 03224 98035 0243114497 within baby agase free wa bi duma na afọ okay eni aba no ono na akoma we nyina ba meni emema ya ni o mo teku o mo wali bi nka ya hu mpodi o mo ye wo fa bi kwa ma nso o wali bi nka ho e fa ma da munyi ma no wo nso ni kesa eni wonye sire ni ntu ono oni sire mu fo ni o mo akonta bia o di na santa akonta era mas yes good afternoon Bukacho Mohammed Bati Sheikh Amika say okay anti asemu ye demi chori mo semu ya kanti kanu na efe tama o se pemuka se Africa na chino yendi sa bofo se beti wali wo senia wali se Germany wali beti wali ba Africa de e mama mleni na le tabu na we mama mle na say enti amase intertaba marriage no as difficult for us okofa ata sile papa kantinya mama mleni oni wo ba wo se kwani media asante so aka ma media yenchi kwani yenwu ana enti pa no tano am say du la e ba ta sa tante fere kasa che ma no sa ana types mo bi ko bi fu ko ko fa ne ja o ka company den ko ko fa asante ko fa kamani ba ade ko ta heaven tuna one principle e ko mi e ba fa ko sa bomba la treso e tu ba ta ko se me eleti e no se ke se ba se get the key statement you said o ba se o ma de ba wala santi and it's no problem but I can see a customer in Bambali Pekenia and a Kenasa anthem. I can support a group of children association at a country was to be at a Yahu, the to be the 20 pounds. Enough is not. I can different people that types from now on. What time when you are from watching? What one find the papa from watching? The news at your own risk. The Kakas went here. Don't come to the same. What find out if the member for and also about some pounds for the same. Enough is enough, madam. Yes, last caller, Marcos Joso. That's all my telling me. Okay, my etio. Kaza fi fetch kwa mai mama ma me no kai kwa de kwa ma so fa ni ni hu ugo zi da wa shima no awe fi mutu na o fa amfa to eh na ga sa wo ya ama mi ta we be de kuma yi na upa dipita na me man ba hande mi pa na ko shi sika we ya be de nyame mama ka bibia de be ga bi se mi na za ma na da ne bi akọ je di hu kwa mama kan re no way na jo ba ta zi sa na we ni mama na mama ni ja no gale sa na won ko mun bi mama na ro ga wa medase so ya da se anan so aha na brama kwama na awotwi akwa mun sam ya de si nyame ya adoma dwoda ya de ahode foforo twede ampota ya chi ya de ahode foforo baba na akwa mun sam dwumadie ya de abeso mo medi ade ama se Sarpong producer Ishmael Haywood na nakua koko na fe evangelist woti wo monka na evangelist wo aha na fe obapa kosu esikapa Pastor Julius Naba ye nyina ka bomu ama ko star ya chi a ya de dwumadie no esomo na yaw asedam koma no sa bebia wo twa yatum ewo Facebook so ebra edrei Akoma sports bre na so abusua pani Samia champion woni ni team wo ma awuram